Bapa no pay no sia ho. Ene eye February bosom ne da toso aduonu enso won fimpim yenu ene aduonu sia. And it's the last Friday of the month of February. And I pay ye chamu akwa ba the DL 106.9. Now remember, you didn't come this far to give up. The same God who carried you from Monday to Eneno will make everything perfect for you this morning. Live on Facebook, live on YouTube. Oba, Wadama, no I share link no. I'm of Furubin so to me agribi. And if you done a pa agro promotion sembeba, and na kwa ye day. The dekanawu ebe bro. Now, and His Excellency John Dramani Mahama, bad rest wo may State of the Nation. And the pay you bedim come up papa. Join you live on Facebook, live on YouTube. Oba no share link no. I'm of Furubin so to me agribi and the pay. Now together with my able team. Inshaba Kojo Samibi executive producer. Ora Samuel Kwadwakwa, Ziggy B, Ozigi Ziggy, Obi, and Opay, and so Airboard with technical production. DJ Mario, Adiako social media, and so Bismarck, Edusa and Opay, the agro promotion sem Ebeba. WhatsApp line I yadi Jumano, A 0593 40 65 65 0593 40 65 65. And Opay Machiao, Emo Akwaba. What that sorry, get prepared. Since you home, set Obe Kwadjuma. And my friend and soon you're ready. Since you home. Now forget one ready for school. Many about would tell me and pay me, mammy, I would tell me and pay me, don't would tell me and pay. And pay yen she your home crack a crab. You didn't come on. And I pay command me, no wood, you know. But you need to check yourself. Check your home. Your homework here. I thought that what me at Nasia Busa was I didn't near maybe Enquiries, our wabraboom. What can I say? Adrian won't say, I said some things are not right in my life. And here my busy basa or my brother boom. Why are things not going well in my life? I told that you blame your busuya. You blame me now for four. To me the share economy no cry. What busu beka say, me the end say bad luck be. I said be ye ne hamie. Penifo wakasa bia wotaika. Yesi wodi aduane na senya oda ya no wa check udodom. Check udodom. Check yourself. Ebia won mpaye. Ebia wunyaya, you are wishing but you are not working. Oh yeah, complaints do but you are not correcting your mistakes. Timisero. Eni me bia enkoye wo abrabom no. Wankasa tenase na dwene ho. Say Eden na menye ni ye. Eden na menko ade me kwa aware na aware na gu. Check wabrabo. Eden na menko me kwa adwuma na yi madi. Check wabrabo. Eden na menko me driver ni ye de car ma me na age afrim nsem. My friend, check yourself. Eden na me adwuma mu pani. Nanso work esame ni omo ye adwuma. Wo bia se menye. Check yourself. Check hu ye. And the pay me srow. Medika kadeda. So what did na senya oda? I know I check you dodom. Now, what kind of Lamentations chapter 3, verse number 40 here? Or say, let us search out and examine our ways and turn back to the Lord. Let us search out and examine our ways and turn back to the Lord. And I pray the amponyanko pon one can home. One no more. One more come aswadi in Embrem. You're from a Hitman. From a Black Cabana. Marching. Anidaso Wɔhɔ, yeah. DLFM 106.9. DLFM 106.9. Hey! Is somebody here to praise God? Anidaso Wɔhɔ, yeah.
18 minutes after 6 a.m. here. And it's a beautiful Friday morning. Last Friday of the month of February. I was going to pay you then Yanko Passe. 059340 6565 0534 199 then Yanko Passe at pay. Also, friend, I feel what was said that bad. Hello, good morning. Good morning, DJ Hitman. Yes, sir. Me about your first saying. Kofi, money, I shall my diamond city. Kofi, I no pay and then Yanko Passe. They do Friday say, na baby, I silence. Yeah, Dayamia is so bad than your coupon. Saturday, Friday, chat or at the chair. You done say, on pempers or the chair. So, be done say, Emma O DJ Hitman wa Bravo, Yamami or Dobro Nina Bravo and Colano. Any DLFM Callers Association, Friday for women, among Kanyama Bravo. Any precious fans of DL, Friday for women, among Kanyama Bravo. Any Yado Fubi, IFNO, Madame Vida Star, and then in Ishaoda, Mr. Waden and Coupon say, or any free Adomunko Adomuno or maybe our born Cucumbia or not Safarad on your man, I don't need to. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Mango. Maybe I share first saying. Pacho Joffe na wo so watawe. Adwa no pay na Nyankopon ase. Bakwa pacho na wo ho ye de. Nyame adome ho ye papa adwa. Nyame ase. Bakwa na pray. E da nyame ase wa konyine mu. Yanda na ase na ye yutiafo. Ya sorry, bojali dia frusa ne ketema da bodwum. Bene memba ne minuanom ya ntiaten carbon na ya sorry. Ne ye gina ye nanso a ye se accident kanidin. Enyam kanidin ye da ne se wa konyine mu ode yanko ye mfidi mu ye mfibe mu. Na watchi mu yantiatin carboni wori ye dana se papa ye dana se bakoba benyame asemawo akonyi nemu dia wode ma ye mbi ne mbi nyinemu aya na to makoma so hu dia menka nyame nhira wate nyame nye wakoma so ade mawo nyame nye DLFM afo abusua nyina akoma so ade mawo nyame sumu tun shiremu no ye makoma so ade mawo amen. Amen. May that say good morning. Good morning. Me ba your first saying. Nana da kwa ya dom dobro. Nana no pay na Nyankopon ase. Ano pay de ye da rade ase. Ne feso pa. Wode ye sha ase bosunyi mu. Wode ye twa o enene efiada etwa to owo February mu. De kan se asedani aye yinka no. Yesre ne se ya sorry o ye ne aye shi atare. Yesre ne se ye banso a o me aye ne aye nwo. Ma obi mro ma ye se ye ne ana ye she asedani aye yi. De ma Nyankopon. Amen. Amen. Good morning. William Ajio. Asante Zongo. Papa. Ye na Nyankopon ase adopay. Ayo, de di kan asafu ewu a on tell you what asafu edi wade. Amen. Owa akwajo sabibi. On so asafu ewu a on kan ho. Na ni nyuma pa wodi bo my Ghana. Ana kwa fiada. Me yire me mami nananom. Ni ya ka che Ghana bofo pa. Wodi na basa kesi atu ya so shai. Hwehwe onyame sumu no. Asana wo. Eya se ma japari nyina ra ya ba dani aja. Au, o da saniye. Hwehwe onyame sumu no. Asana wo. Eya se mo nyama nyina ra be kemakwa. Amen. Amen. Asante Zongo. Good morning. Good morning. Woba ye jewa magi. What booting ya train na metri you. Wana te beba. Nukre yensabeka. Yo mate. Amranya mishra wate. Amen, mame. One wa pamfo a wono ye adwuma. Nyame onshira papa. Amen. Ensamu a wode to ho. Eye ensamu emu ye du. Na so bi afa. No de bone bra ebeboa no. Anopa mi dawrade ase. Ema mekra memma menananom misi pamfo nyame woni yenga diniye wahwe yenso yeda sore ne basa kase ekura yimu me dawrade asema wo kwamna woni wabusua kofini na busua samene na busua DLFM abusua kase onwa ye adwuma mu nyinara me dawrade asema won onwa difinu on fi banya sumdie and can come of friend Namoya Namo Suko School on what TFDM. A rather more on my you free. Oh, a rather more bo. Now, calling your Jumanye. Not a no bonny, I won't no mono. A two chat. Made the radia as my penny, deara,
my Ghana, Everyday fire one drink to a bay so. Not on mine, Everyday sacred my yen. The Everyday assist will be any higher to your so. Men are no pain from my year who me and toy and tea. Or the Achay and dear, nay, I sit down to. Mammy Yankopon and Cow so one pay. Good morning. Good morning, sir. What for your teacher a pay what pump to say? Oh, Boko, Namunshire. Yamia dom yes, you hear papa. Then Yamiasi, the Timon kind of passa, Naman Yankee, and then Yamiasi saw the Mabudu as some game. I mean, Pibon say, ne Biara, Copenhagen, a random fan of Bok, no funny maybe as some game. Amen. Amen. Or fire that say. Hello, good morning. Back on my morning, I put me. Yamia don't me papa, your first saying. Pastor Donny Slave on the book. I don't pay any uncle pass your door. And I put me down Yamiasi. I'm at the baby at Shimmy. Back on my name shall be brave. Some of the brain, it's also me this idea. It's Yagana Menina, and upon Miss Person, it's your mama at Asalibuti Manjo. And our College Association for Amen. Amen. May that say. Good morning. Good morning, Black Obia. Maybe I your first say. Augustina Kofi. You, Mammy Tio. You. Tina, Mammy Tio. With the radiation, then Yamia, Adumna, Ifida, Asabe Tree, the radiation, Black Obia, Ayamiba, Penny Verde, a friend of Cobra Queen. Okay. Miss Radi there, Omana Wandin, and a Yansa, and a Tumi. Miss Radi, the Oman, I didn't know. Amen. Bako bambo me radiasima minyon kubia penasempa ofeno ofie Regina isle radi de oma nyansa no fam buaye wo ye meeting dinum wo isle nyanku se asigade ma wo black obra na funko fo wo radio station wo nyina. Amen. Isle nyamede ma odobroni oma na wonde no fenjina adi nyina no. The radiation. Amen. Right. May that say, Papa. Good morning. Hey. Yes, sir. Great you have it. Yes, sir, boss. And I'll pay what I to say. I dominate whom bro, Yamia Kaimi. You, may that say, Papa. One, and son of Madame Yamias, one, as I'm out the words of motivation out the buy. Tommy Redu one you be, and Kafa Shaho Manoti, or Piano Mefiso number, the Kremu check, or Bravo. I am boss, and you remember what Didi Kano. Semane radiasia, na mayo tiafo, na maye boniaye, nia waye idie, ebro magenso, enti erade, say na menka, sauti se mpintini se nkwaye di ya, na ye wakuebia, wakika ajeno, Medona sekana mede brewo awe rate meta wase brakabra myself a happy soul day. Right. Thank you very much. May that say great you officer will so what to me afraid. Good morning. Good morning, brakabra. Mrs. Mintana pay what pump to say. Yeah, me drum. And running them the yeah, but say a line near hot and I hot I Yamias. Yeah, then Yamias, Papa. Brand of pay a Yamias. I want your super and a bamboo, dear boy. And a place for my stay who hang fair beam. A Mombeco school call, Mombeco you may call. You crew, Yankasta, and a pay bonny be any fee. As an assassin candidate. Can you share and say? Oma na bofo embo ye ho ban na wotwe ayesi move Monday ya kodu Friday ene ne keka hu no no nya bambofo ndi ye nimu kan no papa na ye lesa onsane no mbeje na yeyi anope ye de na se bebre ye fie mu ade nyina sabi omo aka omo nsegu omo ho no enye omo pe no enye boni bi no maye na so ende sa adum bi aso ye so ma de boyefo te say ye mini me fiefo na no pe de chomada bodwem moje die mu afusane a yasanesa da enkanedi onko so nya bambo for my ne enka ya no ntum DLFM nti na so dem free anoda then dey na be kana so de ne aka na ye ni aka ne kasiye bakobra nyame on bon onko so anfa wonko according to be eda wani biya no onfa wonko. Amen.
nyame nti n'anim nkyerɛw amen ɔnka wo ho akwani ɛsɛ nyinaa mu na ɛyɛ dadwene deɛ Awurade ɛnyɛ ne hia asɛm wɔ abrabɔ mu DLFM abusua kɛse a motwa ahyia wɔ hɔ no Awurade mfa ne nsa nka obi bia ne ɛde obi akoma so na Awurade nyɛ ma no Awurade ma bɔne bi anto mu bia na ɔbɔnefoɔ no n'ani ngye na mo abrabɔ anansa nea mo pɛ sɛ mo yɛ hyɛ ɔno Kristo enyonyam no entosi ɛwɔ abrabɔ mu nyame nka mo ho ɔyɛ tigyina fam ano pɛmitia loyal fans of DL presenters edumaden ene ahofama mesasa akwade bebia obi anyame nka ho 49 ye chairman ye reverend nyame nka no ho bebi biara se busuen wo bi Awurade ena no po mo twe ahoma embegu o mo anim e wo Yesu din mu amen good morning Dad ba cha mo ho ye me ba cho nyame adom ye ho ye papa ye frɛ say ba cha ye frɛ me Mercy nka se free gbe chele Mercy ma minti wa no pay ba cha anope de nyame ase wa me ma ne me nana no de nyame ase nso ne wo nso wo ma ne oyire dana ase de nyame ase nso ma ayale fo gu hospital ni lara de nyame ase nso ma mo amugo studio ho nu eye adwuma efia sugar radin kasa nsa na yare na no ho ntoro na meka ye ho na jayo so yetine nka na ye ni age radin mo ho ban radin ton so from gu adwuma mo yeso na adwuma anya from na nyeda da Lumba no abeti station ya ka mi miti hoi ka mi nimlia ka atumi e wo wiase de nyame ase papa de nyame ase ma wo ma ne wo yire se obi biara obeti mo nkan bia de nyame ase ma no de apemfo ayalefo papa bebi biara ayalefo wo bi wo ha wo yale so this god make hospital so de dem Awurade fa na yare o ma na ho ntɔ no no so meka ye ho ya fa na ase na ye yin ni din kro no nya da na ase adon mo bro amen me da say good morning bra sa kwade na dia ma bre yo metonyum tunina ha se danka o nyame nyamia oni ye wo niniema eya oye eye nwa niniema eye shira ninyina fi yang Awurade ho asida foria ese wan fama no yo medanya mi ase ama mi sofo pani medanya mi ase ama santi zongo 499 mi fie for mi yere ne mema medanya mi ama Hitman medanya mi ama sa medanya mi ase ama sa mi bi medanya mi ase ama DL presented medanya mi ase ama DL College Association for nyina na DLFM abusuakuo ni nyina amen me da say good morning sir Gideon Berma Asante yes sir Gideon ma minti wa no pay cheyi aye ene fa aye nso se odunfo wa Yesu atuma boy ho ban amane hai kese asati Yesu bi yene ye yire ne ye ma Ghana de hie ye mpanifo na hai kese se Yesu kwani afa fidama no ye de ma no bo ade wa Yesu Kristo nko a lo betumi aye kane hanye Yesu dia onti ye nansi ne kron anamo bia odihie bia betu no enya sunjie ni san ko du fia sunjie ewo Awurade din na sinka be di Lumba se na andumara kwa make ye ni da so okra se betu asora kafe Awurade nkira ya no fa na so na andumara kwa nyame aka na din ani bi efijire ya ba no ye na mate bia ba bi o bi Awurade nhwe me kra so ewo ni din na dum nti amen Gideon Berma Asante arope ye da se papa good morning DJ Hitman me ba che for say Obano ni o piano ni tema nuta boy piano ma minti wa no pay yami wa ye bio okay adunya mi ti ati memuna meke kamihu memuna mi ye madinina o adu bia yenya adunya mi ti ati memuna meke kamihu
Memuna me ye ma dinina. Yami wa ye do next Friday, portrait and then multi day. Because I don't see we are alive this morning. I thank God for a lot of you, DJ Hitman. And I'm even that sister mama, it was the Manisa market, and I'm a boss. They put Gamshi shoe, it was the Manisa market, and our sister Monica, it was the one. Amen. Amen. Me that's also what to me. A friend and anopay. Johnny live on Facebook. Ba no share link no more for so to me I should be and anopay. Good morning. Good morning, Mr. Hitman. Me patch me who your papa your friend say. Your friend Dora from Princeton Village. Dora ya juweji anopay ma meet you. Anopay me there radias say I show me some departure me bushafo. The Sunday radias said the man DJ Ghana man we were go to DLFM and and area mama was pram. And I could see my diamond city. DJ is morning and me Jumarada. Nyankopon enka so ho. Good morning. Morning, Brakoma. Patch your friend saying. Let me say, Casafi Sakumono. Seth ma meet you anopay. Brakoma, none of pay, and then your master said, Maton can none of pay. It would dear FD so. Then your master saw a boy on buying for Monday, this Friday in Mebusia. And the dear Busia for Nina. A coupon and my own band for you another week or not doing 20. Amen. Amen. May that say. Good morning. Hello. Hello. Good morning. Good morning, man. Me patch your friend saying. Dixon Bada could teach you group by the Christian region. Mammy to anopay. That's it. On a person that you didn't pump a say yadom. The terminus up a Jimmy Catena says, I limit that was it. And that was it. And that was it. The any Sanamadana said, and maybe I say my or my Ghana or my pen and now got from me. I'm a Dana say, my dear from Kofala by on the edge my foot. It's a man Sammy. Amen. Amen. Comfort Marty, imagine. Good morning, Hitman. Good morning. None of pain for me than I say. I was a super or the Ashen and Ma. And I'll pay a coy new so. The Empire bonnet say or Becca home. And then so I acquire Friday, no. Na me we she, yes, sister. Lady D, Nanefua, Auntie Sarah Pamford, Sister Sandra, Nanada Kwaya Dom, Gladys, Kofi Ma, Anna Efia Papebi. Me wish you a happy soul day. Na me kind in I home. Right, Mate, me that say. Good morning. Good morning. Doctor Mentrim Panopay, what home to say? So, Chediam no at Tauroma, Mentrim Pana. You want to top, I'm a pay. Yen Yankopa. Namanoso, Edda Yankopa, say a niece, Yada, Mentrim Pana, Meeting Cromwa. Oh, I said that, and I'm good now. The Chediam Yankopa, I'm a pay. But then I say, Empamia, Madame, a year Mugabi. Home na oye adwuma wo so boy kita ba bi o mo kreni imiano ho ana Mugabi eto mpinti ni ade ho mi chia no pay danya nya sekese pa edi mani pa man twempna macrow anope. We are doing our very final call anope. Good morning. Hello. Hello. Good morning. Good morning, Hitman. Me ba che for say. Me de rather sa because I free sapema. Ma meet you anope. Na penny there Eradia say Emma me manina and then so any birthday Eradia in Sheko aka me fie ho. So there Eradia say why matum. There Eradia say ma wan kasam there Eradia say ma special signs of DL. There Eradia say ma Ghana manina any ebusham na ne eh. You. Mo studio hopefully na. Martin. Yeah, that's it. So also, what to me, Afra Busia, yen to me, and fat calls in the beam. Yankopom, one day I said that nothing 1 year Yakoma Swadina and Famaya. Richard, I hear. I can DJ Ghanaman and I'll pay what's what then Yankopon said. And I thank God today is my soul day. DJ Ghanaman, DLFM next would not put. Software bed is a Fenina Sante. Jana do one at a friend was a God bless you, your family for the motivation.
Sorry, someone in the message about no pay. Good morning, Mr. Hitman. For the words of encouragement. Indeed, we are wishing and not working. Thank God. It's Friday. Glory be to God for great things He has done. Good morning, Bra Kwabna. Mama, there is true with the fracture. Mama, the mama. I say good morning, my son. Mama, don't pay what people to say. Free progress here to pay. I say thank God for my life and that of my loved ones. God bless you, Bra Kwabadam. Glory be to His name. Mami are ready free progress here to pay. I'm not sure they good progress on some more, bro. All the latest around the world of sports here. They buy. Can't get to see Lumba in superb. Natural mineral water. Always proud to be associated with this segment of the show. And it's possible. People say, everybody say, and I love Fridays on radio. Now we've been working from Monday to Friday. And you do Friday say, but you need to try the name. The Son of God is coming again. Let's make a do side of pay what I say. That is possible. Mami's not pay what to say. Mr. Hitman, me who are temper. Bibi aboko dia. Na me refi man ka me ye jaw title. Ma me fa title. My son say Fridays bia no. We lazy me mo jalabia section say there say timi the title man. Of course. Enti Sheikh Ahmed bin Said Al Maktoum. Ano pay me one. Was it be the design? Udine de Ahmed when you Sheikh Ahmed bin Said Al Maktoum. DL Power Sports. Udine mo antene. Now, what fashion want to say? Of a ye pa. Of a ye. Now, Guzua had the border. Yes, of a dear. Cause he said, Yabekan is a. I'm can say grumble. It took our country the down. Of a the Obegusua Guedens now. Headers none of Egua. Now, Ocean age no to me suspend with him headed. Also, be a spring up. Yes, nothing more Sambra back.
ball no kura wa head wafa you brutal anti football na nka wafa bebo position bɛn Ofanka ne on the DJ Drogba time no how omutimi de jeda defender so no sa star ni bi pepepe anti wafa was say to me di Drogba crack off di no wafa Drogba wafa na wafa macho mon spring off na fe mon samra back as they say dia madin kunim ball no kra ma head ma she go mun ka she go wafa si Obia spring up na mon samra back na ball no kra wa head Obia nka se go won so offer no performance pa offer performance Someone samra back. Mon samra back. Ndem deno. Me kura so sa. Wafa sanka san yenti o. Mon spring off. Na fe mon samra back. As they say dia madin kunim. Ball no kra ma head ma she go mun ka she go. Ana fe Obia so se go. Nti asa ofa hia home na we. Asa wabo home no. Na wa share was second leg mon samra. Na mon bra back. Mon spring up. Na ball no kra wa head to Obia nka se go. Now when a few moments later wafani HSD opponent aye come back wafana di America kwa HS wafa eso wafa him fa kra na woko wafa bone ni say wafa bone I be say you but mami say mami busa quick one and then His Excellency John Dramani Mahama at the State of the Nation address no what the beba what dey sports ni wie ye ba na fi ye di nkomo wo bra ni ye nkwai right abusiano pai memo achimo akwa ba kwan so nkoso kramra dia 106.9 mega so emra so yade agude mu nsam no enso ebesuma no pa adwumadi kase wewe no eya Anidaso mo bia adwumadi wewe ni Friday edition boja ye entiano pai Mr. Hitman Godfather ano pai me no kasa idie shake we lazy miama ano odene enti wodi adwumadi enchia me enso area ma ba bia oti adwumadi kase enso fia na kana woni so pa senia wodi kan din komacho say His Excellency John Dramani Mahama wapani you were first gentleman of the land or the sooner at the cancer State of the Nation's address no and swear by Mr. Hitman in a pam for and swear by Jim Redding commando don answer for San Comodiano and no answer and come out few by the Namamraso Lumba and Super Dam Quemwa yet a good moon seminar some dear Medino at a best market we say wo from a man be say as it appears and come Mr. Kwame Fum Sanswa and I Jesse Michael Uno DC car brante Kenatata and our brante friends or Buraman and Nimina Tamachi and I Yasin Kunya good mu nsam no enso so ma no pa dwumadi kase iso Anidaso mo bia dwumadi na bibi bia kwanka no pa ya transi dia makacho se Lumba nsupa no mo fa dwumadi no ka anopa ma dam mo kwemwa enti mi musa dwumadi be kra na odi over the weekend no se na watwene ya hye na enti yanma ya kwa yi yo me pa to yenso a yesu adwuma we ya pon abadi nto ade bia eno so eya eponto anipa nkita odie me pa to di Lumba nsupa so ma wona bibi bia koma dama ya transi ya da gude mu nsam no enso somo asujo ebehase enso da fin performance manane nkomo no ya the latest exclusive ni nyina so somo ne wa dia kompo krane dia ba na wo join ni show no live on Facebook we no ye capital D capital 106.9 na ese nkomo na ebedi no me patcho images audio videos audio nyina on se so na bibi bia konke hase enso emfan fi Yofa Europa League no resource tojwa enso ho na nfa yemfa commando do na so ma e wo dwumadi enso patcho club ye friends se friend vow se trafie echi ludo grete bone kane poly me no man timiante etimi no kasa dia club ye friends se from verse etimi qualify 3-2 on aggregator one so di copy ma ade cancer run of 16 and on so enkoma akefi oba ye de nyina so sumo odwumadi enso na patcho nim se Victoria Pleasant and so trafie to nsa and so the friend club friends se pa 99 cause now after 90 minutes of soccer fiesta no wo bia so timi shanyo ku eka bako game no travel call penalties and a club friends se pa 99 cause no and so etimi win 4-3 on adia can say penalties etimi no kasa dia penalty 9 cause no enso etimi qualify omo so hwe nimu say adia can say run of 16 no womo so come ani na kraba your friends say rest up begle that transfer etrafie enso to nsa efre limetro ponim say first game ni to dwa no and sample first leg ni to dwa no me patcho rest enso we ni one goal eno me patcho club friends say limetro enso etimi akoye comeback remontada no womo so etimi hye mienu rest up begle that etimi ante etimi no kasa dia
Lille Metropole enso atimi anya Norda on me no kase o qualify enso akopiem round of 16 no enso enkomo afi oba yede ni nyanso suma odwumadi enso na Stuttgart no etra fi Emma Celtic eto mo bom eka ne ba ko me no kase first leg no enso to John Patrick Club ye friends Stuttgart no etimi share 4-1 entiana me no kase aggregate no eye 4-2 Stuttgart no enso etimi qualify mo hwani mu sempo mo kopiem wade e kan se round of 60 club ye friends gang trafie enso any Dynamo Zagreb enso boy na after sa we no 90 minutes no game no so ende 3-3 me no kase gang enso etimi qualify 6-4 na aggregate and enso enkoma afi opa yede ni nyina so sumo dwumadi enso na Celta Vigo enso trafie o minor friends Spain enso chi club friends Pau enso abona kan ba ko patron aggregate sad ye kan se home na we no club friends Celta Vigo enso etimi advance and asempo we ni be kan se wa qualify 3-1 on aggregate enso etia club friends Pau na club ye friends Bologna so no enso trafie chi club friends Brown FC abona kan ba ko etimi ante on aggregate no end 2-0 enso ekoma Bologna ntimi no kase de teams awdo amusu kopiem enso a run of 16 no omo koma ana yedi nyina so somo ewo dwumadi enso yem free resource enra eno so tojo a Europa League na so ye yem fan komododo na so somo ewo dwumadi enso na dia kompo krane diaba na mpacho menu kase openina ye friends Wesley Sneijder a former player enso de ma Real Madrid na club ye friends International Inter Milan wo be kai se last 2 week me pacho game a club friends Benfica trafie enso Stadio da Luz ni Real Madrid boy en komododo na free cheba ni nyina sa kwadana ye friends Gianluca Pisciani en kofosu sisa na se ponu we no ye be kan se Vini Junior so de no complain na se report so no etimi aba Manchester kwadano enso etimi afro no Vini Junior so e monkey me pacho panina me di no komo Wesley Sneijder na no so to san komanim ni nyina ne se wo se kwadana ye friends Gianluca Pisciani me pacho yo fan so suspending na se pono wo mo banding in that game and as second round of game second leg and enso to joy Stadio Santiago Bernabeu akoda we ntimi andijuma wunim so pani amedi no komo Wesley Sneijder so entro etimi atro ne support entro de makoda na friends Vini Junior na pani no wakodi komo wasi say Argentina me pacho Argentina timamufo no mo Argentina no say over 5,000 death threat impo social media fodo on social media platform message audio nya ni social media handles no me pacho Argentina for no enso threaten so mejene kwanso finisema no enso yan komo pani na friends Wesley Sneijder de mountain concerning a pani anase we no akwada na friends Gianluca Pisciani ni junior Vini Junior incidents no wono so kwa kambi me pacho draft threat no so ba no so ana yede commando do na so somo ewo dwuma de so pani na friends Richard Masters wono English Premier League CEO na yebusa ne se me no kasa onim se club ye friends Manchester City omo 115 charges ni nyina se empanifo so ehwe se mpotabo na se subo ni betimi abo Manchester City na when ya twibo pani na friend say Richard Masters ana ebuza say his case ni gusu a court na enkomo ben no pese anase mpo no ede na all ka fa sa case no ana say be 3 years ni on comment here enso sa case enya na ana nsentwofo so be popi no enso be busa ne sansam ne sempo no betimi aka bia fa ho a etiopani na ye friend say Richard Masters wono English Premier League CEO wono so say assistance there when he come and be so emeki ewa ade kan say Manchester City me patcho 115 charges and also ye dey ato so case no court no eno yan komo akafi aba ye dey nyina enso ma odwumade so na Lionel Messi enso akodi komo was it during that time was akan enso dey ma Barca me patcho ni mapani na ye friend say Jose Mario Guardiola wonim say abrebia Messi so benya nod no na say ono so ebetimi adi komo no wetimi bom pani we aba so wetimi dana say esanse was na Pep Guardiola so ana no Messi why Messi na was Pep Guardiola enso eka se mi kire no se woni opponent e bobo na se mpo no o hye ne 10 o hye ne 8 se se goals dodo bia o hye se opponent no e was se utimi man respect enye se bia yemfa ne se nka first half was 4 na fe second half the game ni diagro was se how we start game no na utimi nya 4 goals se first half no same way na se utimi boss second half no e se every time bia no gina ko pramane so a me patcho competitiveness level no eno so timi cost no
and the show clear indication sample no we respect you opponent no mercy ono so nkoma akodi wase na msubi and every time bia be so obobo bia no wono ne seriousness no so wosoro eno ye nkoma mercy so akodi enso ye de ni so somo dwumadi enso na bibi bia kwanka me pa twanim se Copa del Rey no say you was semi final na club your friends Atletico Madrid eche Barca enso wonder Metropolitano ebo na kan poli na mantimi ante na say second leg ni beto dwa next week Nyankopon ya adoma na Rafinha ye player de ma Barca wakodi nkomo wasi say remontada na de kan say come back no eno so betimi adwuma ye san say wasi wo hwe ahonkeka me pa chopani na friends Hansi data flick train na wodo me pa cho work this a Barca players no omo so de ahye omo hwe ni mu say Nyankopon ya adoma next week omo so betimi overturn say 4 goal deficit me pa cho omo satibi kwa kan e wade kan say Wonder Metropolitano at the time our club friends Atletico Madrid enso ebo me kan 9 eti we ya nkomo panina ye friends say we no Rafinha wono so akodi ye de nya so somo e wo dwumadi enso na bibi bia kwanka na mpa cho kopiem enso man na friends say Spain we no Croatia krata friends Mundo Deportivo woman so at the Barca omo presidency election no omo so aye pool no na masa say omo si solve no omo ye no say results omo hwe ni mu say Nyankopon ya doma March 27 election no 12 former results omo say omo hwe ni mu se beto dwa no say na onkomo to say one Laporta enso e betimi adi nkunim 58.68% ana betimi enso e de wini na pani friends Victor Font wono so beto so mienu 20.33% ana pani friends Mark Syria wono beto so miensa 7.33% ana pani na friends Javi Villajuano no wono so benya 1.33% ana undecided sempon womo koto abana assistance omo Obia and I say Adia cancer as power another sempono Adia cancer candidate kwa kwampa wamutimi to abanamano no enti woma omugina chese omugina mfimfin kofi ko na so gina kwenti oma chese sese woma dweno eyo mo ntanta yen ade no yaba no yentu ko benkuma na yentu ko nifa no me pa cho no omo ye 12.33% enti wei ansu ye kro wan kata kopiem awo man na friends Spain ye from say do bueno eye Mundo Deportivo omo so omo pula na say so oma ye enso for Barca presidency election no yade nkomodo do na so somo e wo dwumade na masa ha akwada na friends Vinyum Junior yenima komakura da akwada we mu wonim say ni baby girl ne hu anase we no ni baby girl yes yemfa ne sa ne kanchema ne mpena me patwane ne tisesi e fra baba ne Virginia na akwada no woko interview e wo TV so na at the time atese show ne koso na ana say TV host no Oluma Bugi bio enti o man o be pia images na edi san koma no we bon say yes Oluma Bugi pa TV host no waso ababa no Vini Junior mpena no wo ni baby girl no ababa ye friend say Virginia waso na no na say wo kisi wo fina no brutal enti wei anso aye se ne nem anti we bon say yes champion ma bi so gina chira wono wo born casual say wo de ne nsam yenu no a hye nani so say say wo take image na sample no take photograph no say at the time akisis no eno so twagu na Vini Junior hu ye no pe ana ono so timi ko comment section ana de love emoji to say Vini no masa de koso na akokra no wo betimi anya kiss na mo match no say ye de to ne na so pad ye masa eno entimi ensisa enti unze Vini Junior koma denim no acheta akwada na midi no komo Vini Junior no na koma no eye solid enti senka yebusa DJ Mario senka Obia so baby girl no say na wo tu na no say enti ka benya kukudro enso ko comment section de love emoji to ase say de koso crampo no won wani mu dwa na sempo no enka ko to crampo na aka o shirt enti no enso ye nkoma akra fi opa yade ni na so sumo adwumadi enso na masa say come here say brotherhood no say asemato yen brotherhood asemato ye pa ni nyina say nyina ni makwada na friends Ashafa Kimi na nsentemu ana nkoma bebre na so ba ye say akwada we ne baby girl bi say okọ divorce no ne mpina no nete wasise so ni okọ divorce no na wadi case no ekọ court yakɔhwehwɛ ma na sɛ Ashafa Kimi no krampo ne maame na hwɛ no ne upset na dwapade bia akwada na obra na wabɔ football mu nyina sika wanya nyina no wɔno so wɔ register ni nyina wɔne maame di mu wɔnam so bi na ebuba ababa no ɛnam so bi kra na court ka sɛ Ashafa Kimi no kroni hwinti ɛsɛ ababa no hwɛ no na fresh case nso aba we no ɛyɛ allegedly me patro yesusu sɛ ababa bi the case aton so sɛ akwada na friend Ashafa Kimi
wono watimi ene na kompam watimi arepi no enti ye no akwada no nso timi epie wo court na nada ne nisuo ama Ashraf Hakimi maame esansa akwada maame we masa ye kan maame fo a omo dom ma pa maame we na di kan he Ashraf Hakimi maame wo do ne ba ne bruta firu a na fe ye betimi abo Ronaldo nso maame din Ashraf Hakimi maame kopie mo court wo masa wo bona na nisuo esansa wo se no wantete ne ba na friends Ashraf Hakimi sa what the Islam Islam som no ana wade tete akwada na every time bia no wono nso timi reading the Quran Friday ube PM senior sheikh ya wapani na friends Mr. Hitman waboni jarabia after the show no nso call Juma Mubarak no wase santete no ana no nso de ma akwada na friends Ashraf Hakimi enti na Yakoba ne san ana baba no nso etimi de rap case ana sempo no wade sa so bo na bo akwada na ye friends Ashraf Hakimi sempo no watimi ane na kompam wa force no enso ane na kompam no enso enkoma akrefi oba namase ye mpanifo kan se omo se yonkupa we esin wonua akwada na ye friend se Kylian Mbappe Lotin Yeka one of Ashraf Hakimi closest friend and I said the best friends pa e Kylian Mbappe Lotin we kai omu days at Paris Saint-Germain say Kylian Mbappe Lotin wono wodi juma e de ma Real Madrid o Spain ni nyina no timi travel here enso ekọ support akwada na ye friend say Ashraf Hakimi to join show no live on Facebook abon say yes akwada no che say what ade kan say quarter dakanim na say lawyers for na sempo na judges for no wo mototo na no be say Kylian Mbappe Lotin wono so eti na chi ai so no so monitor juma de ense ne beya akwada na sempo na damfo no enso benya ni trade ma no enso enkomo akefi opa ye de nyina so sumo juma de enso mi bedin commence for Barca team no opani na friends ansi da itafleko ni nyina nse Barca ho no me pa cho mo se nei wo pani no wa hyemra bi sempo no ye player na wo ba training na mpo no wo ye later me pa cho match day na sempo no match na se game day me pa cho untimi emmo ball no ana Barca players say baby at season adu no one say Real Madrid to machi per 1 point per and a separate Barca and so any club friends Madrid when a players so twe be opani na ye friends ansi da itafleko omo ka chense masa se baby a league na duno emu ayetene Champions League wom emu ayetene Copa del Rey da form ya da form kan 9 e wose yetimi over 10 score line no enti yamfa ne se senior players e be hiom enso e wo match day squad nim se o metimi agiago promanso abobo no na se yefa nkuni die no ekoba nso mo ye late na mpo no wodi o mo tena bench na se wo metimi amobo ni bia ba adwen enti o so se samra no reporter megada anopa we Ferran Torres ana de sa ade kan se confirmation no anase mpo no wa break sa news no was say ansi data flick share enso Barca come say na we player now ba training na mpo we late and part 40,000 euros ana play akrona obey late no betua enti we ya reporter no so free Barca so eba enti opani na fence ansi data flick say was say na adwen so a player na wusi akama Barca na wutimi eba training ground na later me patcho ade kan say born unya bi mo eno so was say no say 40,000 euros ana we player later o Barca training grounds eno so betua no enso enkomo akrefi opa yedi nyina so sumo odwumade so na nansentema bedi nkomo enso ekyo say Andrew Onana fra we no eye Manchester United omo entabaj say ni say wenya form biem say obe fight back e wo ni number 1 spot one say akwada na ye friend say Senna Lamef safe hands wono ana say wajine samba ne sa na komo ameti anopa ye ne say man you mpanifo atimi asisu du atira akwada na ye friend say Andrew Onana say omo hia no omo club ni mu biem say juma odi ye nyina ye one fancy wa omo hwe sempo no season ni ba wi ya wonim say obolon season ni ba wi ya krom beto no enti Andrew Onana de anhwe na say wantimi ansa ma Manchester United biem eno nso ye nkoma akra efi oba edi nyina so somo e wo dwuma de esi na ebo 11 am Ken UEFA Champions League draw ni toja sanso na UEFA Europa League UEFA Conference League toja no mbedi nkoma dodo na ma say na yi hwe Chelsea mu a o metimi ahia the likes of Paris Saint-Germain sanso na Barca we any reporter men say kantena 11 am ye be follow ade kan say draw no bibi bia beto from bia nwumra jimra ye de nyina so ebe sumo dwuma de so na kopiem enso e wo CAF Champions League amaza opani friend say Dr. Patrice Mochepe
wo bo adwuma brutal say prize money and also other CAF Champions League no so saying that here 2025-2026 we are club now we je CAF Champions League me patro wunya $6 million we are runners up simple ade can say second position no we je $2 million and afempo no wutimi kopiem o semi final and no 1.2 million we kopiem o quarter final $900,000 and afekwampo no kopiem and so e wo ade can say run of 60 baby o madu no and no $7,000 we no $7,000 into Dr. Patrice Mochepe CAF ni mpanifo the likes of Openi FM Mr. Keto Krakumo omo boy adwuma and so CAF no and so enkomo akrefi opa yedi ni nyina ma enkomo de enkadodo na wa na so emre no kopa yenti yensi form na yemfa fisam ko enkomo no and so mesoma see deal 106.9 ye twa husima aja boafo nkrato ye ba ye de fisam boso no ebesomo. DL Power Sports on DLFM 106.9. DL Power Sports. DL Power Sports on DLFM 106.9. Right, abusia egusua sinkonya so kan ketesi Lumba supa ya de agude mu sam ana esuma no pa dwumadi kase we Anidaso mo bia dwumadi ofa dusu no ya de fisa mo boso no enso esomo na wahu de kompokran de ba wo join ni show no live on Facebook at capital 106.9 DJ Marion power to the bumper images outdoor videos outdoor on sense so no ono ana etimi edi sa dwuma no images ne videos ana say afia kwampo no ade cancer reactions outdoor nyina no pani we ana opie ni nyina so agu social media platform ne so na won say ka me pa jodru a wo like page ni wi a wo share afa wo nu afoforo nso e jim na hwe afa wi ade obe ni wo ja wo comment say shaking so transia wo be kin kan ni nyina so ma e wo dwumadi nso na bibi bia kwan kan na enso eye kanawu enti dia edifata ana sempo dia ha wo man temu dia say edifata sempo no wudi nkoman so ofidi kase so o man Ghana nsensem no ni nyina mo no shake transia obetimi di nyina so abraw na wo dia kwan dia ba Shase dia me patro pani friends honorable Kofi Idi Adams sports minister na se we no minister for sports and recreation na wakodi nkomo wonim se nyankopon ya aduma world cup petodwa e wo USA Canada ni Mexico no Ghana ye kobi na the budget nkomo dodo na so asom ye yentie se ne ade breakdown no ene se ne Ghana me patro sika ye de kobo the senior soccer team the Blasters of Ghana no bra. The FIFA camp, you would be engaged in some activities, including friendly matches that you organize. And so the pre-tournament, per the estimates, we are utilizing $1.230465 million. Converted to cedis is 13,063,723.90 cedis. These will finance the friendly matches. We have planned to have 4 of such matches. Henti honorable Kofi Idi Adams, Minister for Sports and Recreation, ana wade san komo we enso eja ya no mbedi komo enso e chon se akwada na friend se Jonathan Sowa me patron the club obo Simba SC womo so atimi e de sobo bi ebo akwada no sempo wakwaje bribe won e won the former club wo na na menu ka se no ne entourage ne camp enso I should communicate tintin abamanten say ade na me patro Simba fo nso aye no nim say me no ka say ne salary kra no o ma slash 50% afi so ne camp nso de ade kan say communicate abamanten enso I condemn say ade na o ma de ato akwada na ye friend say Jonathan Sowa no so enti say o mo ka say o ma say o ma de issue na na say case no enso e de akoma o mo lawyers o mo so ni di akire enti yeguso aye sa enkomo na chide beto fo bia no ye de beso e wo dwuma di enso na nsentema ma be ni nkomo enso a so panina ye friends Abdul Karim Zito Kabote say after so day Kumasi Asante Kotoko dwumadi nto wono wakopiem enso Ashanti Gold 04 na enra wetimi ane media na kasa yentie enkoma opanina friends Abdul Karim Zito Kabote enso edie. Well, I think destiny, I just say, because this team is like when they even started
you can say, justify inclusion. I was here to supervise. When my coach was here, he said, watch it. At the end of the day, destiny brought me here. So I think we don't control destiny. It is God. Henti opani afen se Abdul Karim Zito Kaboteana ese wodi nkomase ese abrabona ebona eye shebre na shebre sesafo no nso na asafo yehowa enti shebre no sese ba bia duni se nei wo be firi kumase asante kotoko metema sheik team no won na ese wodi nani nso akopiem enso Ashanti Gold ofo enti ono won kita shebre na won ba bia ese du bia du bedu enti se shebre enso emra no so se odi DJ Marion power to the bumper so kopiem our the land, the promised land, and I say the land of possibilities. Shebre enso betimi di na du no enso enkoma opani first Abdul Karim Zito Kabote enso DJ adi nyanso somo ewo dwumadi ensi na me no ka say the Black Queens of Ghana madika di nkomo enso a cho say omo Dubai we no eye pink ladies cup na nyankopon aduma da ochina first game no Black Queens e bom first game omene Hong Kong game ne ba so ewo alma we no eye Al Hamria Sports Club Stadium ewo Sharjah inti Al Hamria Sports Club Stadium eno ewo Sharjah Dubai honom inti nyankopon aduma ochina Saturday 28th year ana sa game no eba so 4 p.m. ana is a big game no etodwa na reporter men sarkan efi the Black Princesses of Ghana companies ababa na ye friend say Abigail Kofi Kim wono wantimi ensi akan esan say akwada no undergoing surgery ana say medical attention esan say watete niamaniama bi woni widiem inti akwada no friend say Abigail Kofi Kim no wono so wantimi ginam enhwe endi juma enfama Black Prince adan say we no Black Queens and also enkoma mensa eka every Black Queens aso ye de nyina so ema na nyankopon adoma enne Ghana Premier League week 24 no ye sha say ukopiem say na nkoma te club ye friends 11 wonders betra fie e was Swedro Sports Stadium no ni Nations abo enti Ghana Premier League week 24 no ene sha say nyankopon adoma da ochina game bia ni was Sunday ana e be games awdo na aka ni nyina so afi okumasi asante kotoko betra fie e wo baba agopama so no inside the Fred Vision FC Sanso na Swedro Black betreffi or Swedro Sports Stadium no ni media mabo na Dreams FC so no e betreffi or Tiba Astrotef no ni Adriana enso abo Baseke Holy Stars e betreffi or AAK Second Sports Stadium no ni Kwando out of Lance abo Sanso na Hoho United so no e treffi or Hoho United we no e ya Hoho Stadium no ne FC Samatex 1996 abo na Brekum Chelsea so no any Golden City anase we no e wo Golden City Park no wo mane Young Apostles senso bebo bibia ni Gold Stars betrefi or Dance Park no ne Hasofo kenso abo ana fe Bechem United e betrefi na Nafo so Gia Ball Park no ne Karela United enso so abo enkomo kadudo na ne wa nanso Sheikh Atrasi Mr. Hitman watrasi makacho se ene fiada boja ye enti kane wu ne so ba efiada yentufo na mom Sheikh sesi a wa kwankyere mu ne so de o se enema eye boko enti yekrokram enti ane after show no so okọ Juma Mubarak okoya asore pa enti Sheikh anu akan pa bom on this road yemfa agudie mu nsema eboabo anu nyina no yemfa nso ana yenso so na check emu aden enko ema Oscar Motors 1313 Oscar yes manya ne tie so monita show no Oscar 1313 yes Oscar Motors correct pa yenchana no na fe masacha Samje Bakery Samje for omutie right yenchana pa Mr. Hitman yemfancy mami zana pay me that 11 minutes after 7 and this is your breakfast show Anidaso Wɔhɔ ma Obia na anapay ye bedi nkomo papa join you live on Facebook, live on YouTube ba no share link no mo foforo bi nso atumi ahwebi ene anapay. Jesus Christ.
After 7. I was very Rasukura Katamo boss one year about all the top stories, major stories, making headlines in the national dailies. And something you know about no pay. But a papa member so what to me no monsieur. And who here papa Lumba in supernatural mineral water. It's pure in every form, just get a grip. Your bottle on your water shape. From Petty now feel once Sankabi. From Penny 4 was 0555 274757 0555 27 4757 Lumba in supernatural mineral water. Shraba Kwajo Samibi and pay what's nase. Kowaka turning in Abba. And it's also live on our Facebook page. Live on our YouTube page. Oko DLFMonline.com onsonso oko honoma wonso obetumi akenkan ni nyina bi ene anapa me wi na fe me ma inhraba kwadwo sabibi anapa akwaba na fe ko wakrata emoboso no wo matifo ente de ekoso ewo wo man Ghana anapa kwadwo bache. Yeah, Major Sobrakobra. Bibia boko de. Twede yampo yankopon de adom abadom so bibia yeboko. Yede yankopon se ene efiada. Yeah, sure. And it's the last Friday of the month of February. And ene we be say enye kura anticipate. Oh, na den. Na den. And so Obia so tumi prapra chiri kama. Oh. Said do prapra de. Obia was so tumi say chiri. Oh, said no kura ne say senior my yenche yetie for mutie. No kura. Na yemfa na say my senior man. Twede yampo yankopon so say we hu yemobɔ na ode yen anadweda yemu no wabɔ ye ho ban na so ode ache. Yenda na se yenkamfo no. Adisho maybe atuma no pain na yede nche na ase kese na mo nyina. And said ye woka no wobɛhya ase fu de wana de say black obede so oba wafa afuro no no fa afuro a kakra do mfimfin na ya na eden me fa afuro da nanso ye ne apemfo de nkomo anya hwe kra no ye nuanom bi awowo ne ade a ye de ani ehunu bi enti omu nyinsen ne do mfimfin a aya na emu oden pa omo bre mu ofie ne tesutete ne ade a kakra na da itwato na omunya deliver wie pe ekire den na sani gya den abafie itigana dwumayeni bia o hya ase na ade ba ko ehu kura ne se wo hwe pepon bosom no enya bosom a ididi agro kra na obi wuro gifo no mu a ogifo yi nso nyame adom wetwa bia afiri so amana ye nefu aduonu nwotwe di emu desa no ma na nti omo modwen so mbedi omo be 29 February no abecho debi ene aje wo konesi a utu sheda ankope ne calendar madam fu be se na after later is there emfa obedi no 29 de enye tiwe nya se ne de mewura de se ne
kakra Biniza or the Abidu and then so. Then 27. And 27. It's not that way. Or China, Yamia de Mochana, 28. 28. And be Saturday. Saturday. When you Majuma. Yeah, Majuma. And say a long weekend. Long weekend. But Mate say on the 6th match. Yakotama. Yes, Yakotama. Yes. Oh, okay. I know see another long weekend. Oh, okay. Whatever. 6 match, you know. So on the 6th of March, you know. 6th of March. Yakotama. No, be see Friday. Yes. You see fiada. And it's in the son of man. And I make us say no see another long weekend. Let's say yeah, Majuma Friday nana. No, every Brandon Krabia the better. No correct. And so from the 6th, 7th, 8th of March, you know. You whatever. They say, oh, my Matthias, yes, a chung roy and pump more danta. Debbie. So as ye con no man no my crib now. Yet it's prebu quemo. No correct. The train then I didn't hold back. No correct. Trecon no crack and say me and me at now. A chana bedin drain. Bedrin no one the time was on one day on one home sember. No correct. Wakasano pay. That's fine. And the 27th. What's now 28th. Okay. It is a bosomina swan, sir. Oh, that's fine. Sanity. Yeah. Said the medical cano. If free ne queer, man for being your course. Set bosom ask me, a man for being your course. We should be boss a bosom navy, yeah. Hey, I don't know any more. Hey, bosom swan. Hey. Udenya botre go poya adoma bosom so kwa me prepare ma. Hey, amai. Se me anyo adom pa na se bosom be so na se bia make us we prepare kire baby dada. Pressure bia be fa wo no. Now what plans no arrangement into Toma? Say, madam for back on questionable. Honestly, who I see the your bubble senior so sweet. Questionable. I question that for be boss so and come over on the day and I heard him say, I may add my bosom way, a whoop pepe, be a baby. And for so was 27th not to go to me say, Saturday or Majuma. The make us say, when the calendar no Obia alert one phone. In don't know about Chinese, I am boy Monday and my friends opening and come the crack riders. And I'm paying up me near to you for Edinkobo. And in Crashes some near Canon. Number 2 didn't say, check yourself, do your homework well. Because I said that I was so to me tonight. Now check you one casa home. I didn't know idea may no, may ya any ye. I didn't know Braba me bono, men come quad maybe more near Yimedi. Men come quadia near Jame. Me a taxi driver, me a driver ni. Men come the car mammy and near Jeffrey Minsem. What can I say? I check you home. And penny for Casabia or Tycan. Yes, it's a woody Adriana Sanya da. I check who dodum. Woody Nanya da. No, I check who dodum. At times we blame family. You blame me say Abusia me free dear, and Abusia be free dear, and I'm enough of 4 dear, or mon pemasem. A bumocrat is a bay. Some witchcraft. Bay and a yummy. Obi kura so tumi ka say me kwa de me wo bad luck dodo nyoma bia me ye bia no enye ye wo bompaye but you are not planning, you wish but you are not working. Stop complaining na fe correct your mistakes tikwadwo when you command or pay na me near T4 now what kind Lamentations chapter 3 verse number 40 or say let us search out and examine our ways and turn back to the Lord. Let us search out and examine our ways and turn back to the Lord. When you come back, you are not pay. Na me near fortune. Rako brame na wase na yenchi etefu bio. Ohwe nkoma de tu dwe ya. Dipe bia no bra obo bia no obi hia assessment. Enti as a company, edwumaku bia no so pa edwuma ne kan kra. Owo emre bia wahhehya ma no ho de ma edwuma ne sebusum nsia anasa anya hwe kra fe no kwa wie ya omotena se ebu nkonta ehwe adwuma o maye no ekosen na adwuma na ni so ade hunu no na ekosen de na edisi ye ni so yetumi achibu ye no botaye na si ye ni so anasa ye ntumi edi enti na ye ntumi de na yenye nka ho na saa botaye no ye nduru ho hwanfo so wa. These are the things I need to be able to say we young kuntebu personal accountability. We will be a woman conta and for a human one, and I will need Peduano Abrabo one. Jamai, baby, I couldn't do
edu ba bia se mbu nkonta fa ho ani say ebia afimu ni nyina no wo de botaye se ne si wani so ohun say 35.90 na ayekọ no obi akwa o wadi so wadi hunu foforo di si na brabo so afiwe mpese me wade me pese me toka me pese me kwa mpese me yewe saa botaye na adi si wani so no na wo de hyehyɛ bi gu akwan mu apese wo fa so na wuduru saa botaye no ho afi ne be so na wantume nduru ho na wantume nduru ho no ade na waya afa ho wotena ase ebu nkonta fa wa brabo no ho say within the year no 12 months ni nyina mu no de na wo ye ntia ma botaye na wantumi anye de nduru ho edu ba bia ye de sombo bo afoforo bebre but na ye ne yankasa nso ye ne ma ye no ye mu hu nkonta nkyere ye ne yankasa ye ho senior we ya ba mu a wasi so make say over 25 years 30 years ye nyina ye hand dan one crime o hand dan one crime adwuma a we ye ebia na busum du a wo je less than 2000 ebi kura be foka na de be ko adwuma o man to be check ni TNT kura bi kura daily kura number 900 cedis ti busum be du no kura na sika no kura no waboma wi dadawo na wafa mpona 46 utua bi no school fees ka homa wo mo o di bi akutu adwuma and o salary ni less than 2000 I'm telling you transportation alone 900 utility bills in my say nipa kura we afa ma be ye num odi bi atu adwuma mu otua bi no school fees eto provisions senior high school students and university form na prafonsia o pese o prapre o munyina echi nkakran o bank account ka prendem na wo so o pese next year o to asase o penin empeni se epo eso pa na so dabre ebi ne so se we mu nkonta ma wa brabo wa hu wo be nante abrabo no mu akotira betire wo be ye ayi nkobesie bekwaya amasamba o bread mi achinchini enso enkose hwe abrabo yi isi opening ye nyankunta bo wa ya brabo ho oba wa kwa awade ase berema wa ware foforo de na wo ye na ma wo relationship na sustain ni na anigi abamu eya wo wase de o emremu afoforo de oba aware ni mu no ho na ma de kwa ba mu onkomo no wona akokan yo wana akokan manu ya ne kofa ba yo mi ada mi jejereje openi yo no mo PS etnase na ye bunkunta efa ye ne abrabo ho eni man ketenketi bi a wa ye ekutia wo no openi wonim metia eni ma ekutia ma abrabo ne ma me ye ma me nkomanim me ya we pa yes sadie na hawo openi na adan batuntumi njai tire konkon naka papa me pese me ye no me ntumi nye boni ya me mpe na me ye openi boni ya yampa ya ne siesie bedi so ayi betuma di so kodo bi ka se sunsumpe na so honam na emre yakopɔ boy ye no o dia excuses ah nyame ma ye honhom atie mu nokre wo ma ahokwa na wo ben wa ono no nyame wo konkon be hye wo den ya wo bedi sa honam nwuma no so obetumi overcome but wa ma ahokwan a ena waso be ye hye enti senior he em bebre abrabo ansi ye no ye ntumi fa san so mo no enkoto do obi wo hono ma wanya good foundation yenim se yam papa ebinum bebre na ahya abrabo ase asine o manya good foundation o manya fapem papa entumi anto dan yansi so enti abasa wa wo free sa tebianim wo dem na donko mafi na apese ofifire no so ma wa adwene da ho no ye ni free part se waboa wo because me to be fa kokote mfa ne ho ntopra ho pra ne ho wabo no enti wo bodu tu enka no wo de ababo ne enka no ba wo de entuma ku ebi mfura wo see wo bonto ho kura fa nto nka ho fa ne ho monka wa fa ne ho monka ni ma ketenketi bi ho no ma wo na ese hu babia wo free eni babia wo kro eni pa ne di agro panin hwe babia wo free na busua na hwe wo de entuntumi ngu nkunta bia mfa ho ana anamu abetu bia ne de bia meka sesinia e wo hu sunsanso se mitumi nan si ha de me bia me ni asi ni wo hu sunsanso de ba ma me ide se ba me good results and as a bad results enti bibia be bia no ehu be hia se be bu nkonta e de be sere ye nuanu ma muti ano pay baby a wo wotu bia o taxi driver we ye trotro driver de adent na de bia nko ade etoka ma wane yaji kana frusa office o ma me be ye na ye o dabi check babrabo kana wutwie no ide se wonhwe ni ye maintenance ni ye ana says no matwa ma no wudi obi atoka asefe ye adwuma wo so de a no akwatam ankre ebie ka boot de ato abonten atamasim na ni wurahunu waje a wadwa yei won so atoka de ama obi kese on pese ni problem man breathing space se on pese oba home won hu so de ka na betwem na wafre no hen na de ka na iko no wo hurehuna wo nti de bia wo ka na wo beto o metwe di
because what you are don't back on my spare. Aha. Nti de bia no obi skro to be twase ma obi a. Utumi so ma driver na ho kire no. Or the be yankwes yadwuma na wapesika na ma na nche wo car ni say do 10 years a when ye ndu na wase na ma. Obi a be a restaurant when you workers na ene workers ne beko. Wano ka senti. Wonim kwan ye fa so ne adwuma ye fo eye adwuma. Let me tell Ghana for mpenifo mutie. Bra kobra ubi adwuma na obi ye bia. Ade ba ma adwuma na ko nkan eye workers. Adwuma na nkasa nkonanim o. Mimi tuwe se me adwuma ameya. Obi oye adwuma na ma ne ba ma adwuma na konanim. Okay. Ni nyina ye hyehye pa adwuma lu ade begu kwan mu. Na wa mamra ye adwuma na ma adwuma ye fo na ye adwuma ne se de se ne ho se de ho mra ye den. Etie. Na wan hye nipa na besem den. Na ehunehuna no wo tata na. Waso be hye. Ono be ne biara. Mika se obi sua adwuma na wusua no ne master. Na me kosi adwuma na me breye entimi de me nya gya wosa. Wutumi de akofra yi kwahye adwuma mu. Etumi ma ne sua adwuma kyese anadwo beye 12 no si adwuma mu. Sunday ba akopɔ obekɔ asoro me mpene na wose de na kosi ho. Ode ne ye adwuma beye adwuma na dwotum. Menua ede na woje. Omanye mu nkonta wa ya brabom. Sa ne marketing kiti nyina abo na ekutia wa. Usibeyefo ne. But obi was saloon. And then conform ho. Now we just say one kwana wadwuma na egu. Check hu ye pa. Obi ba waso obeye ni ti, obi ba so obeye ni ti a. And then na nsam da bonten. Nkomo. Sometimes it will be a funny say customer relation. Kunya afa so ene wo customers edi nkomo. Ade nti na store na wo bie kama na ade pa nyina wo mu no. Ade nti na manfo ba o monto no mokọ ofoforo. Enye obia na obia kwaji adura ka hwe ne di o. Dabi. Ebi wa nkomo a one customers no eba o no mu die no. Ma menka asem kire Ghana fo. Me shop ba ko e wa Accra. Senior same me wo shop wa o. Wenim nkomo a me ne me customers ne die. Obi oba bia ba na me ni ho no ma na wadwa. Wase ana na nhyira ba ama because enipa na ba me hia no kwan nkomo a me ni die na hoaho a me de hoaho no no sometimes adekura oba ni ponya me hokura na oba bo se na adwuna asesa na yeso obeto ade o me ho because of the way a me ne edin kita ho esi esua se na o ma ni nyina wo bie business wo ni customer relation adwuma no ebegu ebegu kwen fa so nipa kasa kokro nipa business de sika na wo pe and how to maintain your customers so maintain won kwen fa so no mbedi nkomo so man kita hudie bi mu oten edem ntem sometimes go to me check up on them oh mekura oh chale na dia wa ma build contact with them the market giti we nyina tumi boa obeka sa ma mi kura wadwe me ho ono kura tumi recommend afoforo e de ba ho osimesi wo kwa ne nchen a oh kwan kura be fa so be krokro edum pempen so bi a woni sika mpa kwan be fa so di no kura ma ne kutodi a obeboa ma wani age na business e kwa nanim ba wo de ye bebai wonu kunu ko ntokwanti wakoso ja kosi shop na visa ni ba na oba no be do no wani mti ozo be fi wa na shop ne bi won nchen ho nti oba na wo ye concert no okọ wiwia na okogina so dem ko bompaye oh ye ne ebi mo kura tumi je o mo shop to wa kusi aso dem from Monday to Friday be bompaye sa na wa to shop no and kojo wo na pesca ye adwuma minim sa wo business a wo ye no and pay ye di nkobo pa and customer relationship it's based on certain things. Say customer ne ba ho no mo be satisfied satisfaction ehun hia papa loyalty reliability and a quality say nipa ne beba na obo se de wo to ama no and I say bire o hia obi ano we are reliable services are render the ama no a good service you should be loyal and a customer no so no o so no satisfaction na sa ne ama we nyina wonye na ba ye na ye na we na ye my friend you are joking marketing kiti bebe si edegu akwan mu nipa ne ba obedi no kura ma no ade na obeto ne ya de papa ebeboa na na we nyina ya ne marketing kiti si edegu akwan mu ne boa na ya assessment we ya brabom ya nya ne sa de a ebebre ma foforo sa wo trotro da besi bebre a medi o mo ho ya wo sa obeto se ogina kon hu se se be ya kwasi ampani be keke no okasa kira basa hwemeti phone bi kwen fa so ne what do you call it omo ne passengers ne kasa aya na omo nim so omo customers ne passengers no metumi hwedin mis amafo di agro oh ya den ebenya bi openi o customers we ya trotro driver ni a o customers no ene passengers no sanso ena wonso so aya passenger fo obuo eni ani die ma hyenkani no eni mate ne fisa omo soso ama wo so wonko ne ye nyina nyemfo obo ne ani die sem ma ye ho ye yesa ne ma na ye dwuma na bekoso obi wo ho no ma ne huhu matinim obetumi akodi nsem no aka kasa fin bi ate odi aga betumi ha wo abra bom sa yenim bebre ha ne ye de ne ma di agro bibia ne ye fire no ma ba ne ye ka ye mfa ho office wo ye guy ye nya ne sa
ti mo madia de bia ye bia ne yanwene nkonkan taxi driver aya omoka hwe ye ne no ma hyenkafo mo kura yi utumi kohia truck drivers yi mate fo yi ana miss mate taxi drivers yi utumi se bia wo koro ka na wo twini fu we ne hye kwa enti wo show bi no wo kona nipa na obi obeji ne 20 nipa so ma ne 10 cedis ana wa fa no chairman de opese ne fu we na ahye ni nyina agu no ogi se ska no efiri wo enti se efiri akọ no se ogi 50 Ghana obeji 100 wo ka den onye no ohye fu we ne gu sa na onam ho openi unye yo me ka no kura kire openi ana pe ye ho aduro unye yo we hwe Nigeria for boys ni binum a openi kakra mani bi obeje no waje bi wa no de asoso wo de opese onya tu taxi na je say anopemu nipa wa nya wo manfa ni nyina no opese oje oba akofo asemmisi was circle tiptoe lane and idea me disua dia papa Nigeria for mienu a one shop ebe ho a moto ade na me pa ade ato na me busa ba akose me pa ade ato and Ghana ni ana me nenam no sesan kofo we entokwe da montam no but okoje wona danfo ne nchen e de baye omu wie na omato amade so business goes on no business de nya no ntem tokwa ne ya nyanko fa asem ya different from business madwuma ye ne misika asem ya medaache ti no matter what de da ye ntem ye do ye business asem de ye business de yenko ye kofi a yenko to ento kwaso it's simple as that enti ye besre ne marketing getin a ye mfa toto na akwan mu no ya brabo enti ye mmodi antena se munkunta enfe ya brabo ho ebia wo ma ye timi de bia ye mpanifo ne de ye wo ho nsem wo ye beka na mmom wankasa so as individual no de na wo so ye check wa brabo o ma ye timi munye wo so bra kobra de nani da ho no mo totoro ne ma yi no ebia bobra poto obia kwotena US ebia kwotena Canada enso oba na ka pre wan fama madamfo ba ko saa okutu kwa kwotena monane oba ye gigi bosia ne ma no koton ade na mo of years we nyina otuma ba ka kire ne so okoye na ma no ho ofe nti opra prechiri sa me na me ka kire wo obi ya me na me ka kire wo oso okoye ne ma no hu wo na brofo ma no mo ye guy nti opra prechiri di obehia bia on fa nche to ko bo akohwie oba ka pre wan fa ma akohwie no ko bo me na me ka kire wo esan gigi sika wo fie ma no so on fa nya adwuma you get it enti edu ba bia wo ma ye mu nkonta kakra enti sa de a chairman ye be ne na mu sa ye be ye nko besi kwajo be da asa na pe ye ho adro. Major stories making headlines. I will be at Nasa. Could you bring your young call? Black Obra Menasi Biona, Yenche and the Tifo Mutiano Pay. Na DJ Ghanaman, DLFM nice, great station will be at Mfidi Nuswa. Oh, Ghana this year Tiano Pay, Adishia more beach road down some man, Nimputema Hodo, Monso more paps are who do pay Mutia, any sports are who do in Dano, Yankopon, Unshra, Motrotro drivers, taxi drivers, Monso Motete, Monca, more private cars, Ma who do in Dano, Tridiampo, Yankopon, Unshra, Pa, Unso, if you hold a Mutim and Openo, Yankopon, Onyo Kessie, no Map Monsanka, Munina, Macomaso, Ebisa, say, Mota, ye chill, you may do a yedim. And pay ye the Kuaka Tambos, would you may dear no na eba abesom wom. Na ensema aba no edo so pare eto ebo ase etutu na srane abasa na wahu nsema hodo ekoso ewo man Ghana na ya hyase emfamfiri okunini daily graphic akrata no ode nsempi abetu dwa na nsema de aba de so pa wo mu no kirema Stanbic Bank lease $250 million US financing for EMP. Etimike said the Stanbic Bank adwumako no bo adwumadin yi part time sika botene $205 million US topable money ede beboa pa mampuntu dwuma koso a enya simukuma kram ene ya sam so pa ko akete ya no pem ode aba na Samsung release 60 billion pension funds for 24-hour economy ene so eye Joe Jackson ena opropose so momoden no omu release eye 60 billion eye pension fund says Ghana da hokwa omunyi na wonom emfanye 24-hour economy no na emmo adwumaden na enema entimi enkonka we Joe Jackson we propose say eye Wisconsin eye business school no e follow dwumade etodwa na ode nsem we ede todwa enti obekire mu a obesra 24-hour economy no omuntumi ntam sika bia ne buo emu otu kakra be ye 60 billion Ghana cedis no mumfa nkwahye 24-hour economy no na mmoa na nipa pi enya adwumanye na mputu dwuma hodo aye hwe animu no yensa entimi enka katafeto so dinan ewo eye daily graphic wakrata eno e man Ghana ye ne yankase ye de a eye state own eye
graphica eno no ebo adwumaden small main na no pay or the about to just say sona to focus on the policy initiatives economic stabilization indicata fa taso 29 na no pay o maga na yeku akrata daily graphic ebo amane sem Ghana man penin berma oboada John drama ni mahama yakopon ya adomene anopa no ndu agbapa ho semeduasa beka kopie mu e wo man Ghana ye mrase bedwam na kwa okọ no o man Ghana tebia ne bobre etesen ne de nhyehyɛ pa ben na bande agwa akwam a yekoye nim e wo mfimpim yenu ene aduonu ensia mu kwasi boni beka no say the state of the nations address ene yehwe ne Ghana man penin e be de ho sensem akoto dwa wo man Ghana ye mrase bedwam na sansensem we mu no eye okunu ne daily graphic ebo amane say omo hwe ani mu se Ghana man penin hyehye pa hodo a ode begu akwan mu edikan efa hyehye pa ode begu akwan mu de tosum yenu eno achi nso no yesika sem aban be hu kwan be foso beboa na yesika sem wabɔ ho ban se be ya yensi di benya hoden soronko na Ghana sika sem so atumi akɔnka na nnwuma ebusu ewo menme no ene ko akata ne so men ye hwe ani mu se Ghana man penin ebedi nkomo ede afa ho Sanso na kratafe to so dunsia e wo daily graphic wa krata nanim e bo amane anopai sei. Osofo no ene woda wo man Ghana ya pomuden esom. Oniminyamfo kwabra minta akando ono na ya adehye a wonom ewo sehwi wiaboso wonom mahye bedwane eno no ewo Western North Mantem nim. Na ode smart dwe chirim say more doctors accept posting to deprive regions. Make us say na say beto dwa so my Ghana a doctor for a one modern boko kan pa margin tete a munima yaresa ho adwuma pam en prefer modern a do mo ko nkurase se monko na sabe Paul nso onyimpa ne ba Ghana ande hwem wo memia hodo a ehɔ nom na ayese ho de gese wo kwa nyinam kan ne mpo ho oden ensupa obanum ehho nsɛm dendenden ne ade adan papa air condition munya bi mmoma mframapa emmɔ motom monko na monko mmɔmɔden ankwasa wo mo yɛ no mo so wo mo yɛ Ghana fo ni bia ekoba saa pe na ekoje ha adokta fo ni bia dwam se opening ya tena nkran ya bra bo nyina na de me kwa kwato fa bode betum twok ekura na situ sa akwan kura anye menye ehun sem pi na ene se ni aka se wa oman ede wa koba bi se kokosom no na wo se wo nko no wo mbeyi wudi ede afiri aketua humam na wa ankasa bakodu pa wo nchen efi se wo konkurasi mom ho no mo no mo ye nipa te se ye nea enti ade enti na doctor ni kwakurasi na kosom a wo so wo nkwam de se ameka se senior eden sma betu dwa metiro minyamfo kobra minta akano oso afo hwe o man Ghana pomodin so echirim sem a doctor for do na sise ide o magya tum se nkurase no won be kwa akoboa na ayaresa etimi akonka anopai ayese modede ma o manyam daily graphic wakrata ne fa etoso dunsia na ode amane boim ede aba na anapai su wakrata no de nsama tudwa efa eyekuaye ho krata fa etoso aduonum with daily graphic wakatan ebo amane say producer price reduction threat to farmers survivor cocoa industry entemeke say de empenifo do munim kuaye mu pa mamodia atenase eyenhye pa hodo am wonom aye open forum na empenifo akirekire omadwen ede fa nansen o Ghana ye cocoa ho nsensem a cocoa akuafui omu kirem say aban afa paso kafe aka omo ahye ne nantem ene ejezo mutrenwe no nka ontwa wo mo edanka atekwa wakotwa wonom amele hairstyle bi pa majezo munam kruma ne yetwetwe wo ntiana nim be yo ye kire pa organic cocoa board be kire wo madwene ade am na emperifa ka se kirim se wo mu se wiase amansan edwa so no cocoa board no eso atede nanso anama abanya tu a wate o my Ghana cocoa akuafo ebo no so no nyamya nim ne kure ni eyade a ebe ma akuafo ebo mabu papa enu wache nso wo mastetrem be ye dene ne koku adwuma no ye hwe anim sesi na be ko ne de a enche ebegu ebegeta ma akuafo no betonton wo mo nsase e de ama wo mamutufu magudie no magisika ne preko akwaji asase akotena kuru kesiem no majanwuram ho no munyina magalamse efu efiri sesabe obi ye adwuma na dakrope osoro kote ye sei adwuma a wo ye no sika bi a wunya ne yateso 1000 Ghana cedis per bag opening so your boost market tuya na woji be the same 5000 na de be chine ya so 1000 Ghana wankasa ebete wosen ebi ana wo bomoden a ye ho nkonta ebu awie udu obi ka kora akɔhwe ne bo ebete sen ntamu kirema de asi ne de Ghana ni bia fa ne ho emfa nhye kokokua ne botom na wanka bi ma no efiri sɛ ekwan a kokua akuafo mpanifo do mafa so ne yade a bibu wo mabamu pa wo masitiram be ye den ne bedu ba bi Ghana koko
ye nyu obia nkokuku akurase no nko ye adwuma biom eno e kratafa etoso aduonum e wo daily graphic okuni ko akrata na no pay ode ho amanebo ede abetudwa yanku ye nim na yemfri daily graphic ko akrata nim na yemfri ani fa nkyeremam e wo the Ghanaian publisher ede ko akrata mu nsɛmpi aba na asɛm ba ya eso pa no ode opani Paul no obo adwumaden asom the New Patriotic Party MPP amanyuku no acheniden ede me wofaase agyakon kratafa toso emiensa ewo the Ghanaian publisher eba mane say Bawomia's victory is my top priority ochirema Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia ninkunu mudie eyo na hohoahoa Yankopɔ ya adom na Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia odi nkunima na den na say no ho besan pa osisi ameke say operesen nke be ya MPP amanyuku no koto aba akopawo otwetwerefo peni amfa tumi ni ma no no so nkosum bi no won hwehwe pa de amanyuku yi ne mpa abo se Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia emfimpim mienu na aduonu nwotwe abato no kwa aduonu nwotwe abato no kwa we no wadi nkonim na MPP amanyuku no asan abesom Ghana bi we no eye mwafaase agyako anum to de betu dwa e wakatafa etoso emiensa ewo the Ghanaian publisher enimu no enonom na make say no poor sanitation cost Ghana 6.2 billion annually yesterday make say the imperform ka biom hwehwem pam edefa oman Ghana yahu ne die nsensem ho ede sema tudwa echirem am oman Ghana anya hwe kura no afibia o oman say sika botene 6.2 billion Ghana cedis ewo efi ho enam say yemududo na yennie huni entinkura kese bi te say nkran bupure mantam kuma state takura de Cape Coast na je said tamalemia hodo pi no ahuni die nsem no wo fom enti amasika pa aban se na afibia no ano wadene 6.2 billion Ghana cedis ena omen ye se no afibia efa huni die hu nsem ho enti omu kirem say yade anka omen ye bo modern adwen ko nkan ne die huni a engese sika enti se mu otupa anka aban betumi atam akwahya so ye bi aboa man ka nipa nya adwuma ye nanso ne nyina enam ye ho ni di asabe ya ma ye ni enko homa ne konkan ti omen hwiri sika etesa eno se yeku akata ne fa etoso biensa ewo the Ghanaian publisher na make say no so afo no ena wo hwe oman Ghana yesika sem so Dr. Kesala to ba Forsen ne foni da hanom na wo hwe space e hye na efe pa we de wo hwe a wo hu nipa ne kla ni bia na wo fodi ne nsa ewo no boso and I will my parliament approves GANLP. Government approves GANLAP. Don't much them say Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia. Emrana MPP amanyuku ne tia benwa so no. Wade hihyepa bi ba ye paso de beboa wo man na Ghana yetimi akoyenim. Aben ka said tia ye emrana no mo opposition April 2 ni ka said tia ne ade omo kire mo ba ye omma bomodin abagi atum na kwan mo fa so no ma be fura no toma foforo ade kro na ena mo ya sisi no ne se Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia na diso adu hunu pa owode magana no na che se MDC amanyuko na omo pepa na nso na tumi nti omo anka no kre ankyere Ghana fo no mo ba modin betu mfuturo ni ahwea edigu Ghana fo ne so mo ba yo ma be fura no toma foforo ade kro na wo magi atuma wonom ede ye adwuma krata farm etoso mienu ewo the Ghanaian publisher no de ensemi ede ebetu dwa the Ghanaian Times ede amanebo aba na asema so pa no chirema give update on Ora Galam say CSOs demand ahead of Sonam make say perform ka biewum eno mu chirem say won besre Ghana mampeni berema oboada John Dramani Mahama enedua yi okwa kwagina o my Ghana yamase bedwam na o my Ghana sade ne ma ekwo wo manyim afin so emfimpim yenu ne aduonu nsia mu no o ma ne ye kɔ ne sɛn hyehyɛ pa bɛn na o mampani edi egu apono so aboa mo man yakɔ yenem ewo mpuntum no pani echirem akatafa etoso di mienu ewo the Ghanaian Times o chirem a Ghana mampani osere na da enedua yi ade a ohwe anim nsɛm na yure mfi pa edi kan oral Operation Recover All Loot o chirem a Ghana mampani John Dramani Mahama ene NDC amanyokui ema wonu petumi eno mbeka kire Ghana for say o ma trasa adwuno man wahuni say eye MPP abanda dai chese kwan amade Ghana man fa so titiri eye krono pa sika wo mawiago mbotom nipa bi aso ya hodo mko somye no sika wo madie no wo ma Ghana man nya bo de se Ghana man ya boa na ma sabe
enka omo awe afifi dompenim ama enka oman kyese yada pan nyina na egu abonten kyese enka ye pa ye ho ayehua senem enti omo de ekuo bi no betena se ayehwehwem mapa omo wo foresight omo ani ne humia nyina omo bekọ man Ghana so ya hodo nyina de omo ani kotua wisie edi anamuntu abanda da na betu ye na nipa hodo biada wonum edi Ghana sika no mama Ghana ebre na ne omanfo eho tete wom na fifiri bone firi Ghana de hye sesa bia boampɔntwere ne odan som ti fifiri na yehuni den kaja saa owura tim na pa ho ntoma na ko mo akwa osoafo no ye aban lo ya pani no kran so osoafo hwe atenten ne so na kaja mo do makwa gina emranim na nka mra ene o mawie efisem pani se petapia peto ya na ye de mra ene woro na wa mu kiremu a pepim sa mra ya aban yi ba ye no emra no mo wo sisina wana mu pray to me de omo yiye bebre na omo de wayapa omo de nkunim so omo de nsem pina na ba ye ene first month second month no gidi we no wayapa ma kwatwe nkrata we ya disika we ya wiade we ya yesi na magana anyeye wo mo na ebo Ghana opani kiremu a bepim sa mra yi ekire din na obisasa na sa wola tim no omo ho ana mampani agu no sa bedwakuo na mampani tie so obebo apa na Ghana nipa o ma wi o man sika ne ade no ya chi wono magi sika no ekosi sen obisa ho asem se sika no ewo hin sika no wen nti mampani o hwere na wura mfi o meka ho asem kire Ghana fo ani abiri se krodom wo ma Ghana fo nya gidie bi wo sa kuonum owura tim no sei o mateta to mampani ema Ghana fo hu de yekọ efa owura no ho ene wachi o mampani petumi ene omutumi kwasu bonten wo kwasansuo na ye de aba besi parliament hwese de nso na ne di brika se team pampane ade am na yeto aba ne wie ye no ewom se o mampani ekon galamse ne nanso mu kiremu a enwie peye ene emperifo betwa sika kwati nsuo ani emperifo beti sika o ne de akwati nsuo ani ewo mna galamse ne yenya tuo opani yi se yanka nkire Ghana mampani se ne mane wure mfi ne ho da ombo no ho modern se obetumi ne Ghana fo adi nkita ho afa galamse kon no ho akosi sen sese no empanifo ayire niam mu a ebebo magalamse ne to atwa anaze se de yehu no saa na ye kwa na on pese Ghana mampani mane wure mfi ne ho no ni ho nkomo na bibia enye din eno eya asem eso pa no pay the Ghanaian Times ko akrata no ode betu dwa na yakuya ne mpie mo katafa to so dumienu ho a ewo daily the Ghanaian Times na ode oniminyamfo no hwe o man Ghana yankita hudie ene abefo kwan so dwumadie so Mecha Minister for Communications and Digitalization and Innovation onu kura yem tene mese betwane e demand hia wanom ewo ni go pram senior man me wafase Sam George ode nsema to dwa echire man cabinet se meke se de o mama green light se Ghana o man Ghana ofun de kita wo no wahu se ade kitua bi him a ye friend se some card eno eye network a use telecommunications fo no mo de ya ena mawdo numbers go so utumi de credit go so frɛ no omo se yanka nkire mo se empenifo amomo tumi se sa sim registration na ye wo Ghana ha ye nyina ye kɔto santene pa ekwagina nyina ye tekos nanim ene MTN office na ho abɔbe na line ten da bonten Vodafone se sia ye frɛ mo teliseli eteti go ni ade ubekɔ na line ten ni ade na mu kiremu a saa registration na yekwaye ye no amfa ya ho ba monsem ne nye o mu kiremu a ya registration no de nanso Ghana ni enya sem kuma o ho na obi afrɛ ena masane usika ena ne ya twe abrewa sika ene ade a o mu kiremu a saa registration na o mo ye no amfa kwampa so entiema ho ba monsem no anko nkan enipa bi enam kwati kwan so emma amanfo ho hyehye won pa enti apan de hyehye pa guakwan ma weni de one baye no original papa ni bi ba kono mu kirem se na ye fake enye guy ba kokra enti weni papa no na eba no enti mo kama koma fantum yem enche ye be hye ase na o maje na registration bia koto santene bio na ye sem no ye ko register na bibia ye din ne ho ba mo nsem etumi akonkan e de ma se be ya tete ahodo ani pa bi tata yen e wom na ye de ye fun di dwuma no eto betumi atwa oniminyamfo Sam George katafeta so di mienu ewo the Ghanaian Times no de amaneboy e de aba nyasem kuma kram yakuya nim ne yemfiri honom na yemfi ani kiremu ewo women and leadership
women and leadership minya duru women and leadership pe mencha me wo fa ase Sheila ana afi nso kwame yefum ana pe mechia mabo odi mprensen kwame yefum damfa de hye se na nse matito ba kwopre yefa ni sen assembly member o damfa obenya ho okwagina obenya ndi mesre no ompre ba bia wo no kwame yefum ompre assembly member na wo fa meboa mebunu na no me wo fa ase fo na beto ama no na no pay women and leadership ko akrata no emu adesa no manam na enie wamo ni so ade hunu no ene say empower, informed and transformed ye boa abɔ machi dom ye wie nso e ma ye mahu de ekoso e wo ma na sitinem eno achi nso e be ma o ma sitinem nyina bibia sesa ye foforo kwa na ne ma konkan ade ma Ghana ma omuko akrata na de eno kasafa ma ho nko a e ma ne akani tie ne ye pa e ma ene akani e ma dwumade o mudie no ene o ma kandi no ho nsem no woka mani jiko akrata we hu pa me feeling rough na katafeto so dumienu katafeto so mienu page 2 edma women and leadership omu chirema gender ministry launches early childhood care and development policy 2025 into edie me wa fase onumunyamfo no my Ghana ohwe my Ghana ene ye mofra efa hodie ene emma empuntu no mo kan kro dwumadie so mechire minister for gender me wa fase Agnes onumunyamfo na momolate nfo ni da hanom na mu chire ma ode nhyehyɛ pa agu akwa mekese wa padwumadie bi ho toma soronko a ɛno na ba behwe na mofra yawo wo mofoforo o mo asitenam hyehyɛ pa ben na oman yi bɛyɛ na abatan na awofo na hwefo betumi di san hyehyɛ pa na agu akwa ma boa na mofra no o mo fiti o ma bra boas ye no mu nyinemu bibia bɛyɛ kama na mofra no bɛnyine nso empenimfo na abusua ne awofo betwa sapato ho ankora na bɛfa so adaache wɔn ma bra bo betumi ayɛ promprom ne bibia konka ne ɛde ama wɔnom enti we asemode mani agye ho pa me wo fa ase ɛyɛ oniminyamfo Agnes na momolate ya minchira pi mani agye ho pa we adepa yetawachi mamode yantu saa na mo no ɛyɛ toma pa ho ntoma policy bia ɛyɛ guy pa beboa pa hwɛ sɛ mmofra ya hyɛse ya wo yɛ foforo ne nyinaa hyehyɛ pa wo de sɛ de gu akwa mu ya didie mu ye nyini mu yesuku kɔ ya pomudi mu bibia bɛkɔ kama abɔfo no bɛnyini no na ne da kyan bɛyɛ da kyan pa na ne pa ɛwɔ no mu no Ghana man enya so mfaso kata fa toso mienu ɛwɔ women and leadership ko akrata anim ɛno no na ko akatara na afo ɛfa toso 9 ɔde bia ba na okire ma human capital is Ghana's productivity engine, not a social act or on NDPC boss. Let me take it once again. Human capital is Ghana's productivity engine, not a social add-on. NDPC boss. Dr. Audrey Amwa Ochirema yanka nkyere Ghana for say. Oma yetimu no wahu. Oma na yetimu no. Say enipa bia no wo fapim pa yen capital Ghana ye capital pa no eye adwuma enipa na eye wo ye productivity Ghana ma no se begina ya na aso so man mu a na ye dwetire so bibia konka na o ma no kɔ nanim wo mpuntuo mu na afa no to mapa afura eye nipa adwuma ye no productivity ye ka productivity na adwuma ye no mfaso e ba so ye kwa adwuma mu a se de ye adwuma fa ye bɔ adwuma den wadre mesika firi mu ba no ene ho asɛm no wo kan ene ho asɛm no wo kan na productivity ne se ye te sɛn chama productivity ne te sɛn ye kwa adwuma so ya na kɔ sɛn o aba adwuma ade ase aba adwuma de se gya ye mfa nso a ahunu ye mfa nso asa wo ba na wa pagya si baabi na akɔ baabi busum du nko e be odan e betu aka aba adwuma de se wa nkɔ adwuma kura yitua endi se ye die ya tama apebia na akɔ adwuma obia onyohwe ati ase ankwankura adwuma de se ne wankɔ a waso be hye ankwankura de wankɔ waso be hye o hwɛ bu akura duru bia nka dem bada ba adwuma o kyerɛ mu a ayade ba akɔ a se mpanifo do mani di akyiri ye pa productivity omomodian resource enipa hodo omu ye adwuma wo manyim na o masetina mu konkan na omu nya hoden so konfa mu adwuma no wadre na o man nkɔ nanim se yentumi ahye nipa bɛsɛ mu den no man fa honkeka ne anigye no ɔdɔ bi anya adwuma no ye di a bɛ ha dwen
and watching so a buying for Japan welcome now on for monitor the activities of any paya yajuma. You do baby the human dear grow like a dasika. Oh, yeah, so money as the dear grow too much. Many agent hopper. Akasa. Oh, dear bestre. You do baby, more for money go to we see. Any name be a chi. Nantesa, a budget ta. Regina, your question be you see. Woman. And no sense and some hot one. A bet to ja. Samsonam. Apostle Mrs. Lillian Kuma Ayukwe. A growing ministry. A lasting impact at Wager Junction. Wager Junction. Omuchirema why debut time. Katafa tosomia tosunum. Page 5. Edema Women and Leadership. Kuakra town. A more desano manam. Na DJ Omarion. Wakai Apostle Mrs. Lillian Kuma. Wakai no. Obakaya edwoso ma se bedwani. Me wo fa se John Ampuntu akuma na owu ye no. Se obakaya edwoso. Aha sentimente say no ye deputy finance minister so wuye na yere ho asem na ye kan na yere na say wade pa fansa wagie no Ghana fo bi kasa ya na mami na ukuna wu na nsan na wade na nka ontena ho nya den wawu awie o enipa na wu awie ote wa ya den enipa na wawu awie ade na say ya wie isi won so enipa na wawu awie Ghana fo mo kasa too much enipa wonya wawu awie so kwatena ase ya 10 years okra na eno de emfa so na wo so na wakwa wade Ghana fo twemo anofia se pencil si mami hu so pa na won gira mami aba adwumaden pa kohwe na asore ho se shepo dia ogu akwama ne ma ekoso se wadre wo mo se mami no wakukuduro na kani huhum pa mami no wo no hu na kwanya wo fa so agoboa masafo man bibia konkan wo ma munya adwuma ye se o wakani huhum pa bibia dadin ano pe ku wakrata idi abate se obɔ adwuma na hwe akunya wotima akunya ni hyiren se yiram etija pa se yiram as what heaven da kra be fara mkotena nchen kakra wate omso ye good pa obɔ adwuma pa che se Ghana benya no ho faso da achen bia ohu ti ehun sensem na aba no eno ye kata feto sunum na sanso na yemfe ye ni nkyire mu tema no nso abetodwa me ame wo fa se oniminyamfo ebi bright DJ Hitman na wo fa se ketwa no ebi bright ye ne ya wo fa se enti yentia tie mempanifo ni nyina na pay mutia ye cheche mu nyina adehia mo tema Metropolitan Assembly adwumayefo no ye cheche mu nyina nadmo coordinator ene P de ma ye maame ebi bright ye cheche mu nyina na pay kira mo Mr Frank Nadofo no ye cheche mu nyina including the security ya minhira mo pam na no pay ya beto dwane say ye maame ebi bright ye MC de matama maame in fact adehia mo tema omo kire mu a enya ebi bright yenye wudeni wiye buei ebi bright yenye wudeni wiye buei nka yenya wanka ya bebere pa na nyuma moto tama ho no emu odesa no manam na wonu ma kire mu a ya maame ebi bright wa ya ban anamsini de ma de hye omo watama nim potem na aja wa ye ne yanwanwade a in fact wa ya nyame so adwuma pa ya maame akwakofa mercy ships de abetama make say free life saving surgeries Tamai apomoden won sensem ti ya maame akofa mfidie soronko ne hyehye pa bi odi agu akwan mu no obegye afoforo nkwa tama sese de muko tama moko sese Ghana de ebi blight amatama apomoden sensem no senior bedu baabi no o member bia ni ho adwumadene ya maame ebi blight ye ne tama no in fact edi twam ne wo kire mu a odi hyehye pa gu akwan mu akofa mercy ships etia patema enti make say tamafo mu benya free life saving surgeries ebia bibi na to operation ahodo bi ne ade a babo ka bebre mbako no ba prechire free na ne ma konkan de ma wo enti ade hia mo tamade nyame no murukure ni in fact mo mo na yem na mo bompa ya mo nka mo mensini krache aban na msini ye maame ebi bright omu kire ma wadwe mo ho pa nti mo modia mo nkai no nti oya mensini awuraba am ka kire wo mensini mu awuraba papa bi oso no ahunu nti ade hia mo tamade twidi amponyankopon wo hia mpa na nka mensini ahodo ni nyanya ne sade nka monya ni ya nka moko di se ne de omode abaso bokese pa ana maye maame ya de nyina mensini awuraba edema tema ya maame ebi bright musa ne modern born in fact wadwene mapo mu den ho bibia be din bedu baby surgeries ahodo bi na wo kwa ba preprechi tin
na okọ katafe to so miensa edema women in leadership ema na ya de pa na eyi woni me maame Emiliata takrade na odi kirema menka mfanse kakra minu aba ahila ma menka mfanse wa ade o kirema o man Ghana enyim afalefo wo ma wakopodo ko yinam no sese in Ghana inam no nansen onfo Ghana faces 700,000 metric ton fish supply gap na cheso manim enema ka ese yensaka edibi kwo amonone ahodo ton ne nya sika pe wa hia taso e preserve bi sese no enema a short wa yensanka no eye 700,000 o eye no eye 700,000 empim podi ewurade nyankopon Jesus Christ 700,000 metric tons fish and they say gaba bedam no we nyina yenya intimi supply tie how men ono na hwe afalefo dwumadi so eno ampuntu no kankro enti we nyina yensema hodo a anopai women and leadership ko akrata no odeba ebetu dwa na DJ ma yenhuri kakra na yenko me wonsem bi wo adako akrata me fan so na nensem wo ho se na ye sofa ho tinsem wo ho pa na ye kanawu oh ye kanawu oh sorry kafra ma ye madwen say die kase wo nti we ni na ye kanawu ensem bi ba yendra na ko akrata ndi abana mepe sa asem no na magina so na yenko daily guide okuni ko akrata nim daily guide odensem bi baye na asem so pa ode ba ni say pirate attack senya breku fishermen katafa to so miensa yemfa no ntu yesebo e ku aka tambo so nso DJ Hitman o mu kirima endrada ewurade nyankopon Jesus Christ ma ewurade adisi omo ewutu senya west senya breku o ma kopo so ekwakoyi nam abafie ma adisi ma o mo tonton nam ewodwa hodom anya bia koton enya kakra nkra mu de bia tua mo ma school fees enya bia aduane mefia ye da omo wapono so emmele ma beboro be ye de say aduane mu nkron 59 omo de kodo akopo so ye adwuma mu hwiane say tatrata ene emrante wa bi ekita akode omo ba ya AK47 ne tuoi di ma yawo be ye 9 ekwekura wo na omo hwe afalefo na nim na omo se na mo kwa hen omo so se posu adwuma ne ye na omo se hwe posu adwuma na mo ye munim we ya mase ebedi mabro enti mobile no de omo hu bia ye dia enti se wo fo a na wagem we kila tua ka kan e beka se kila ntua ba we kila tua na wa prepare boko na wa wura ma no ska kra wo hu na eja na wagem boko omu wie na mo se se akoduo mu na mote ba yo munsi wo pono so na Jesus Christ sata na one esuafo na nam na Jesus call ye no sana esuafo no hunu bio ti Peter senior kwaje fans onam pono so sa no hu se afidi ageta o mem kofom asema ewurade Jesus na wo hen ewurade abade na olokwadi o kan fantim say ye won fantim em ho ye central region me kan fanti kakra ma ewurade Jesus Christ na abade na liye ewurade ye yiwo ye mem ye nya ne deni na Jesus Christ o film nu nkrunum na o sipono do o se Peter bra nantu ba wanyim ma mini Peter ne yem hyen ntikole mem gunsunum na nyame na dom na Jesus ofre ne pe na onya ahoden so kon nam ponan de ship tr na okwai na neda adesha wo senya senya nyame nkweten ko meme senior kom be yete se eyi no boba makoto nsu na se team na enkofo ne je wonom ship no wo nsuo na ne omo gi ni nyina firi omo nsem na mo ka kire omo se omo outboard motors no mo hia ni nyina muntutu engines ne ma wonom na mo fa nkompra prechiri na mo no kwa mafaza mbeko fie de ye mo amasema ena mranti wa yiyi ni nyina ma wo na mini ofere na wa kapunan na eho no mehwesa de sene ne koye na mehwesa ne di am na we de lewi ndu ho no mo de anko benya movie wo mo in fact emu ya na eduba bi so na esere kaka na senior ya jeje wo mo outboard motors ya free puye ni na se mranti wo no mu ni madwade ya enka ho no benden enye yizo na mranti waje ya pena rabasa mo kirem so mo boto mo denam tum je se bonu wo mo trim to mo penti ni se tum na branto ba kokra kire se de o mo tie no kra no mbe Nigeria for broken English nko ya me ya to mendrada wono ma se bedwani oniminyamfo Gisela
ene wo mo MC DC wo mo DC me wafa ase nyameche kalala ene mo ka ho ma ho ba mo nsem eye den kofa wo mo nyina ba de yame adom enra Yankopɔn di omo afofi omo hu omo nyina na mmom no sesi Ghana kro no bo no kwa ho no mo di bia koposo nti afadefo no omo mani na ho right kojo no pay das papa so di ko wakra time oboso no e dia break for 7 minutes after 8 quick commercial break and ne aye kanawu and then so His Excellency John Dramani Mahama be deliver State of the Nation's address 106.9 yebasisia Minia femme waso ene wo mre kakra na menka Diofosu Plaza Hotels one semti awan trail se wo bebe ye meetings and conferences are anyhow because Diofosu Plaza Hotels were very spacious conference halls are a state of the art se ekom deal na wo bebe ya obenya duane a emu ode ne mu ohwam na pomuden wo mu adi ana wo pe ensa papa metre abodwonsa ya so bogu mi na se ani pedua mu nyina ba yo fam anom dia menhwe bebe a se Diofosu Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a mema and a man to Mrs. Wontrini. A modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, Mikawum, nebe shekiu amawaniaje, Echegusa, Diofosu Event Center, Diofosu Plaza Hotels, Edai Papa, Indipade Buso into Saope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya wa sumdwe dia. Ya bia ya punama. Afe ya wa 1 bedroom and a 2 bedroom apartment. Ya ubetumini wa busfia abetinem for a limited period. Afe sheshe Diofosu Plaza Hotel. Echwa kwan ewo obotan so. Eni atechem ya ni nyina ewo koforidia. Ebrin so behuyen wa hwerase. Ye ne fire service station no. Eni di nhwani mu. Se wo kwa denta. Ya ofrafraha ubetumi afre yen ewo homa yiso. 0530458834 na 0207979461. Email info@diofosuplazahotel.com. Website www.diofosuplazahotel.com. Diofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Freedom is here. Ghana, let's jubilate this independence. Lumba brings you the Independence Weekend vibe. 3 days back-to-back showdown from Friday 6th March to Sunday the 8th of March 2026. 6th March is a throwback jam. We take you back to the Y2K edition. Old school hits, classic jams, and non-stop vibes. With all the dope DJs on the decks, DJ Alien, DJ La Posta, DJ Bredash, DJ Vibes, and DJ Trillium. And your hype MCs are heavy and Her Excellency. Time is 7 p.m. sharp. Now on Saturday the 7th of March is when you feel the rhythm of Ghana with a hip live band session. Come and enjoy a live play of all the hottest hits from the 2000s up till date with the Chrome Band. Sunday the 8th of March is the Independence Shrinkwan Special at 10 a.m. where we're going to be enjoying all the local delicacies, and at 6 p.m. the showdown continues with the Bonga and Western hip live music. Remember that there's a food bazaar that will be available all 3 nights. Official media partner DL 106.9. This year's Independence is all about good music, good food, and good location. Chrome Pub is the place where all the vibe lives. Mema etiefo nyina akwaba ba Amuzu Herbal Clinic na midiedrobia ba yefre no Amuzu P Herbal Mixture eyedura ebua ima eni mema nyina na oba pampa no ohye efi na seba no obehia Amuzu P Herbal Mixture oba insio basa egu no ono so behia Amuzu P Herbal Mixture oba bi a otie mi na se ne hene pa di ono so insawansawa agi na kosokuma boso ono so behia Amuzu P Herbal Mixture oba otie mi anedwun so no pampan pa no ohye edi akireba ono so behia Amuzu P Herbal Mixture minka se dwun so bia ensensuo ba se odwun so na se ne color no eni e darkish more yellowish na pampan no ohye omu a ekire me se ekekaye eya ba odwun so no mu edi pa Amuzu P na no mu e die na chika sei anase hunam na ya ono so nkopa Amuzu P
nonom bema so a otie mi a odwon so mu papa ye ono so behia amuzu p heba mehia bema bu ha odwon so wie na bi akam wo behia amuzu p heba mehia dwon so ade dwon so a oti de kakra se ugu nsuo na se ya nko a na oti a uhia amuzu p heba mehia ensese bema dwon so na moja di akire ba enti bema dwon so na dwon so moja di akire no ko pa amuzu p no mu na sa ni na mfiri ho bema ne dwon so ebon kan uhia amuzu p heba mehia obi se doc eya na nsuo totro efri bema no ba se bi chim kakra na abegu ano white uhia amuzu p heba mehia insawa agi bema na aboso uhia amuzu p heba mehia se ba se uhwe aba no emu ya uhia amuzu p heba mehia obi se doctor mehwe ano ahono mesrew enye hwewa ahono nyina na yankwe baba so muati mo hwewa ahono enti bema ne hwewa ahono onko pa amuzu p no me nyina twetwe nko obi se doctor medware wi a na me hu nyina ya me hene ase ahwi apia gu me so bema wo sa ha nyina no obehia amuzu p heba mehia doctor amuzu we midunso wi a na se junso ni bi tamayase the same amuzu p no ene ese edi se adwuma no wo pedoduo na atudi a e wo heba shop biara mo e wo pharmacy drugstore any herbal shop biara bi wo ho se doduo pa na opetudi a no abayaso ye na otafun hia so amuzu junction be moro market no tafun hia so amuzu junction be moro market so kumasi no akodani herbal misi herbal pedan ko mu tu bi senton bi akra mu nko kanshi draglem mu bi sana na buwache Kingswalk repash na tinatet opa amuzu puse mi se bi afra mi na 0247 776743 0247 77 67 43 amuzu p heba mexia mauji hiochalo. It's official. DLFM 106.9. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ with your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. DLFM 106.9. .9, 16 minutes after 8. Well, let me say happy birthday and come on, Ross, say Kwame. We don't matter from Brightmore. We a member, it's Legon Executive Keefers Club. I will free back quite Shanty region. I'm saying this your pa. And they are birthday, happy birthday and come from out. And it's coming from your sweet wife. Your sweetheart. Catch your mommy, I just wow. What's your ma happy birthday? Brightmore, happy birthday and come from out. God's blessing, divine protection, and prosperity. If your wife or catch your mommy, I just wow. Ma happy birthday. I experience the ultimate in comfort and luxury for Plaza Hotel.
Kofrodi at the Chimna for Butan so. A Bria Redia said, I didn't have for her. Open baby at that Jojo and one of you for Plaza Hotel. Comfortable, luxurious rooms for home. Event grounds for all your events. Swimming pool. Restaurants for Pabia. You for Plaza Hotel. For Penny Fana, if you want to see your reservation. 05304 58834 020 7979 461. You're for Plaza Hotel, where luxury meets comfort. I'll be back Enterprise I'm in control. Manta the Enquadadi and Penny for the enter say Obia the I'll be back Enterprise. Your bags, your bed sheets, pillowcases. I need to now. Why did you be back Enterprise? So what do you mean? Total filling station. I'll be back and if you want so bad, you won't tie the papa. Why? 053 812 9775. I'll be back Enterprise. Home of quality bills. Dr. Amponsa Heba Hospital, stroke connected to wall. Hypertension, malaria, syphilis, infertility. I had Dr. Amponsa Heba Hospital, last stop in the hall. There was sprinters, you've been Costa bus stop now. When you do Costa bus stop on Wabusa, I'm Dr. Amponsa Heba Hospital. I do my Monday to Friday. My doctor was 0278 599611 0243 110875. Dr. Amponsa Heba Hospital. Where your last stop. Grandpa in the DLFM Cambo and the Independence Weekend Vibe in Ebaso. From the 6th of March to the 8th of March, we are 3 days back-to-back events in Ebaso. And also for the Chair Grandpa. On the 6th of March near Throwback Jam, Y2K's edition. DJ Ellie and DJ Brothers, DJ La Posta, DJ Trillion, Vibes Foster, Mr. Hitman, MC's near Heavy, Dr. Big City Gatuso, Nana Mafusia. Now, second day, no, your hip live experience, live band, I will crumpa. And then there's truly Ghanaian hip live songs in choir. And I tell you, no, Independence Stream quite special. Food Bazaar. And then you're lady I can count you Independence Weekend now. From the 6th of March to the 8th of March, I will crumpa. Powered by Soundmasters. Out of a Voyager Hotel Community 8. So baby Papa that year. And run the Voyager Hotel for the chair hall. After once to do your home. We are proud to be associated with this event. I have Voyager Hotel. And you crump up the DLFM Independence Weekend Vibe now. Where a vibe, you know what I'm saying? Give us P capsules, some control. Give us one P capsules, and what your bedroom so now. I draw come pa. Give us P capsules. Where your bedman now no number to me, Jina Brane. Premature ejaculation, sexual weakness, it was here. Very, very effective. For Coco, I am a team. And I'm minding you to us here. Come on. Give us a balm channel shop. I don't support your immune system now. I could see malaria, typhoid, and a fake jaundice. Drugstore Obia, pharmaceutical shop Obia, Benjabia Toho. Forgive us in petty form. 0543 222 470. Give us P capsules. Give us cool capsules. Give us Heba Misha. One minute after 8, yeah, the kind of Uber.
After 8 a.m. here, how you deal? 106.9. And if you're up, and then you're the Kanawu, you're the ba. And someone of my was see a kapapa, and I pay you be this and commoning in join you live on Facebook. Oba, no, I shall link. No, I'm off for being so to me. I should be and I pay live on Facebook, live on YouTube. Nene, Article 67 of the 1992 Constitution of Ghana, STT, so I'm penning Ebema State of the nation's address. And then His Excellency John Dramani Mahama at the State of the Nation address, no, what the beba, Womay, the Bobia, Nedi Econo, Womampeni, Bedi Hunkomo, at the chair the Parliament of Ghana, and a face so Ghana Fudina. And I pay the Kanawu, Yadeba. Kanawu. Yeah, cheering. That's all. Kanawunio. Kanawu. Yeah, cheering. That's all. Yeah, the Kanawu ba. Kanawu. Yeah, cheering. That's all. I'll pay a cheering. What my Ghana be fan into my pefra. Intini adi jumadi eba ya tuni din se Kanawu. Inshaba kwadyo samibi atrasi anopay kofitela waha. Bismarck edu say mambize ewaha. Papa ya nadwi nyina wanda. Ah, ubusa papa ya wasisi kanadwe tedie mi nibi. Nemum preparatory do proper de papa ye ho ade papa ora Samuel kwadwo akwa adwuma hu donti papa anadwe bia wonda beba na nugu so se ya na kopon shazi gibi kwadwo anope mache meju so open kase bibia boko de oh ya mi adom bibia e kama ye de nyankopon ase anope wo kana wo de mene na he kwadwo isia bibia sete enti etumi sim koye ne mo busim that's fine because anope Samuel ho papa mate DJ Hitman enti etifo muti anope na ye na o masesa anope so maka ye ho na ene meka na woni yensem bebre ye dos na mebobo boso nkakra na mbre nti ne se be ya na de hia muti enso ebedi kan abemu na edi kan meko DVLA akache akotuja kakra ho no amba na openipon na ye chief executive officer edema DVLA and hwe so my Ghana shenkafo ebenya tumikata license e de atwi wono mo hyen na no no moko bio maso ye fofora no asante mantem kumase na odensem bitu dwa ho no onimnyamfo Julius Nikwe kote na me my voice bi nsema o kan ne say o matna se adwene wahu ni se Ghana de hye bi o mo wa mama ya ho do bi so no
omo ahyen bi omudidi dwuma no ehu behia sɛ omo kaa no ho kratasem ne bibi ewu a license na ade ne sɛ omo kɔ no mu luni ma omo wɔ ho nti enche DVL staff no bi betu kwan akwa ma no ne ene ye Germany ni a country ahodo bi kopra prechira ma omo Canada ne ade a na meti asem no ehu dwiri mpa na mate sɛ wabɛka sansa ansɛm no nyɛ no kram pɛ sɛ wɔbɔ ne voice na de ɔno aka yɛ na mepɔ no ho kakra bi ne kɔmanim. Some of you, the DBLA staff, you are traveling overseas to go and provide services in 5 countries outside the US, Canada, Netherlands, UK, and Germany. I can see you are smiling. I will add you, and don't worry. So that is the service we are going to provide. We've gotten approval by the Ministry of Foreign Affairs. What do you say? Yeah. So I say you've gotten the approval from the Ministry of what? Foreign Affairs. And Omuko provided the services at the Ghana form wow side. So what is all Canada ne Germany ni adia. E yon wan enu asem no voice na wa ye bo no. Julius Nikwe. Julius Nikwe be sere na mani mmam. Me mesere na da. O mani mmam. Mo muntu sa na mo ne mo man no. Chawai. Ghana fo krum hen mo per license on be brese o munya bi. Na mutu kwan akwa mo no ne akologisa ka asama Ghana fo. Isa. Ashanka fo do kro mo bro. Mo fa hye penwa akoma drivers no sanchi ni ohwe mo nam okro bi pese okoye ne document o be brese golo boys na ade no. Mo nyim free system nim na ashanka fo ne feeling fam. Mo koje hotels amam kofo akodam amona na o ma na ye disika kutua. Na mutu kwan mo beje travel allowance ukrim. Nene ayen ko form titi haidi e se o mo de ne akire din dabi. O munyi golo boys ne free system nim. Besra wo mo fa se sika no. Enye ne man ye wokro mu aga na ani o woka ho no so onumisa ne papers be wo mra fie ma renew. Besra no. Se wa beka sentence no. O man nya saa se man nya saa. Sentence no mutu saa na mo no man be du o mo ho yawo. Yesre ne pa. Man nya saa mfom so no. So mbetam yade hia kwa mo no ne. So mo kwotena ho akwa register wo mo kasa ma wo mo ho. Na sika twitwi de ni akwahye ne ho ana. Sesen. Yenti bi da. Ti saa na mo no. So mo bo ho pa ekuriase maka menwe ye yesre na ada sunne mo nya saa mfom so no. Yesre na ada. Me wo fa asike 20 me ha ne bibiri. Me so bi tie na supam. Sre na me wo fa ase ne ikue. Srew. Enya saa mfom so no kura na Ghana fu bibia opa. Ebiew Endra da no nyam for some George e de betu dwa say o my Ghana ye sim card na yusu no efa hoba mo nsem no nkoyie ti ye say ye ne foforo na ene ma da kwan mu se be ya nan se wo hwa na ya fro na obi wia usika na oye usi ne ade ho sensem am na mpese mbisa Ghana mpani fo se de ba ade a opani ade ade a e de anya ye wo krayim e na banda dai e ma Ghana fo koto santene wo be kwata ko su offices anim na ho nyina bobbe Ghana ni kwaye adwuma ya shata ma to sesa satam no bi no wantumi en register wasama ya block na ya dimri contente no bia je na adwuma ho no na ya koto line 10 ni edubu faso ya kwaye adwuma we nyina wie ye wie ya kwada kosore ya say ade na omkoye no ho no enye papa ni bia eno ne ye fake into original pa no ena ebe na brako mbisa me ho say ya na ye mpanimfo no omubu o man Ghana omubu yen say ye omanfo no mubu ye say sebe ye yenso ya na ehamio omubu ye say ye yenso ya na enti motumi di jaka yeto eme ye gye adwuma ho ebubu afa so saa kwa chinchini akwatena tete kwa esi office yete ni matu kills 10 number ka kira ye say de yakoye ni nya papa ni bia enti ho na hwesa adwuma due ni so 1 de oye sanfo say ye no kresa saa de ade oye tu saa na mo na de na omatu afa ho de wanye ni ye no be ha Ghana fo abrabo eme ye koto santen no de na mo de aye no e kire din ene se ne ba ne saa de a na so ma na say ye to ate ye di agro pani ye ntumi ntena ha ema obi medi pani an kwadwo be busa sa ate na ye to no ayatepa atepa so tumi kwa dabi East Coast and West Coast
isi asa ye edu baabi asa ye di agro dodo senior hwe mo yawo Ghana nyina wo the entire nation na obi agya na adwuma ho na odi mirika ekuro register ne sim because ne yenim se adwuma de ye nyina ye sim card ye kita ye bibia eno ana ye bibia na manfo agya o adwuma ho na ye se ye mre na ye se adwuma we nyina awie na ye wie ya mo be ka kire ye se de ye ne nya papa de a ye sere mo de wodi animu ma ye se adwuma na wama adwuma na nya papa se de mu kan no e de na mai tu anamo be ne matu afa ho enti o mai Ghana entumi nya ni so anu hunu se o mai na ha na ye kɔ enti obi aba mo mfa kwantene ni we so na de kra ebe ye no enye papa preko pɛ ma o mai no obi aba o pɛ se o ye ne de ana I don't get it me hunu se Ghana fo no mo de ye fa titi ni brem because hebra ye breye ansa na ye nyina tumi register ye sim card kesi ade ba ye no ebe ye online no mbe register mai ana se ye sa ko take us no ho o me kire ye mu ye tena ye fie no motu adwuma ye fo na ba ye na so ba ye registration na ma ye adwuma mu ana se be ye no online na ya yes a process ni nyina na se wo me ye short code bi ne ya bo online dia ya digital ne ya ye ana se sen ye sa koto santene e wo office because definitely o me require for a Ghana card o me twa pictures ne ya de ba kunya sa na mo de ye enti se ye san ko we si etam mi o me de se ba ko ne nya de a mesre no omo no homoden na de oyamfomso no oma Ghana furo hunu say oni post mesi wa ba oman ne ka wa wesi a time and for that matter say oman no compensation ba ma yen omanfo na ye kose ya daje no mo pata yen na nipa o yes amfomso no mo fa mo de ne fa mara kwa so na Ghana fo akoma to yeyem sente sa na che say de ayi aban bi aba oba ne de ana eno ya sembisa to mutu hu ana mo no mo nwunu hu bio okay Chamai anasema ya sopa ukreyim eye the state of the nation's address Ghana man penny beremo oboada ene Ghana fo bedi nkomo afa nhyehyɛ pa o man mu de agu akwan mu ebehwe Ghana kyekyere ne puntu ne de kankro na ade ba kwa mehwe anim aye se Ghana man penny edi kadi na ni di akyire ye pon hwe na ne wura mfi se obeka ho asem eye sa wolo atim no openi sa hola timu no emma Ghana fododo na nyina rehemu eto aba emma abanya wote aba enwa so yi mesre Ghana mampani oma sa hola timu no yehu ni bobre bia kodu sesei adwuma no oma wie ya eho hyehye ne sei oma Ghana fo hu ba bia oma ye adwuma na duro se wagu nu nso a oma Ghana fo nte wo monka ye hia won pa ya fe won hola timu no ya fe won pa ye nim ya beto aba saa ahoɔden a olu atim ni nyaaye ya to aba wie ye bosom maako mienu miensa eko yenim ahoɔden a olu atim ni bepa na ma hodo bi ho ntoma ne ade we ya ye sei twetwe nkrata bi ne ade ya papa okujetu abla kwa no mukreyim yenim ekosi san de menim ne sasabe so obi atu anamo bi a egu Ghana anim ase asa Ghana sika ama o manya twiasa wo mpuntuo mu a sa nipa na adwen se ompese Ghana be kɔ nanim nti aba ne sa nipa no ya de ne fa mra kwan so sade o ma ne mrate ana Ghana ni mra bia wo man mu se so bi besom ne so otu anamo bi na sa anamo na mo o ma na ya de ne gina mra kwan so ana enu nti na ban ekote oluatim ekosi sen bapim sa mre o man ye ntumi mfa ye nsansie bo se nipa hodo a mpenifo bobo mu den se wo madi Ghana sika ama Ghana akwa ahukirem o madi o man na mama aka dompa enti Ghana fo bre no bapem sa mre yi ekire din enipa san ena mpenifo atumi anam oluatim no so eden kratasem akwadan wo mangala aban lo ya pani ono kransi osoafo a ohwa atenten so ya papa Dominic Dr. Ayene ama yatumi akogina mla no mamna ne wo madi a Ghana ya je 10 pesos ama o man se Ghana man peni antumi ama ye hu ba bia sa ne ma ne kwa me ebe ha me nti oba ene ye hwe anim so nka ho nsem ye hu se wolo atim no ete ase ana se wu a o ma Ghana fo hu right na de wo ye ho ne ye nka nhire no ebie galam se na nse mate se MP fo ne mpenifo ahyase o mo so mo dimdo ba titi nsu ani mate ho asem se wonte ya me de me ka akire wo okay yes ye di no bi ba titi nsu ani ni adade ya nsu ahodo a galam se fo na se no no wo mbete ani enya de bone na mom enam no epra ifriniti
ana meboa okay ana mo pra ne ti ne firi na upese okun abo wa upese okun wa utwa ne ti ade aka ne yeden ahomanko a etide na metete no senior galamse no je wogya atu nya atu a na akwati nsuo na ni san ebeye da bio aso ekogya wabɔ modin a ekogya na be jam ami wo be yim frama bɔne ukodware wie na yim frama bɔne opani adware na wasɛe no oba pada koremfa enti ebesere galamse na aban ba yoguso yakasa aban ya hwia yeboa because oye de obetuma ye ode bebo atu ase wonhye mu kena no ma na mrante na ninya dene no mpa kwan hodo obefa so asa galamse no obetumi aputu a stop to it prekope enti sane ekoti nsu ani kototonuro na ade de o man sika ko opani de man nsu na ni sai ni nyaaya uti ani a enye nti eno na ba no hwe ne yie na o ma nani ko galamse no ma ye hu de ye ko ba bi wakon na duro na ye hu se wabra o ma ye hu so gusu anso ne hye foforo gu akwan mu a ene o hwe na ne wura mfi ye besere ye papa onka ho asem eno wachi nso bedimani ade ba ko no pe won pa ensem ho na bre ni ntra ensem ho ebio odi Ghana shidia ya sanso wo ya ho ba monsem eno se besra ban oba ya ho ba monsem ne script for no tumi so mu ye adwuma bo ne ya chichichi no bone ya chichi we no bi kura ma bribe na ahodo o monye yade papa me bo aban aba so eni so ma ya update ye ko yanim ahoba monsem no se se ne enhyehyɛ ahofro be no di gu akwan ma sambo ama yen secret no because endra ye wo ha ne ye kwete se bono east eye abamba oba ahima atebu asam ne ye kan oba ahima ne den ede eye nanase wajan kuma obi akwete na bonu tu akuno enubone hu so ye nsama Ghana mebonu se ne di dwade se subonten endra datamali obi akwatra mo 25 cedis Ghana wato 250 okotua wan ba kuno wantua yabuna kuno enubone na ma Ghana mebunu bebre na yabra boss sei o mampani yebesrew enubone na ho sensem no so ehu se mugu so chichichi ahyen ne ade etu ho na mo a still na adwuma bebre wo ene so aya me yento nka kakra mfa ho ebeboa yen eno wachi na nsen o ma Ghana disua titiro ne ye mebunu no yakwa kwesi akanya ba kikau ni atwempo ntima brunipa kunkumbi eno sentimentem diso mochis nkola ne 6 yes ya disua hu sensem ne mofra na so odin no ya ja mofra no mo ye de mo pe no o mampani update yen ene o ka ho nsema nkamani beje ne hu kwan ye mfa mofra no emfa so mpani se sabe entiaso aba bo modin ayi ne mabone firi nipa kwam amampani ma ye ni nkomo akram emfa ho eno wachi ya pom den aresabia hodo mpa ayeden e wo manyim ayade ba ko amesro mampani wanka ho asama ebedi yawo empa obi yade akoda mpa so na obetua ho ka ne yenya bie ne de be hadwen a doctor fo nurses a omo aketua ma aban mo mo nsan ka adwuma eso mo de amemene fe be ya adwuma sabi yemfa ayasepan enhye aban taban hwe omo ka kire wumbia no mpa prechiri yen teachers a omo akira de be ya 12 months bos afi ba ko ne akire omo aketua ma no ebi mo kura staff IDs omo nsanka aban enhye pa update Ghana fo na sabi omo so ya Ghana de hye yi bia omo ko emu wabusua omo damu omo susu hwe fie ye besra aban wanka ho asama e be ha yen ba ko bena akame last one na memfa nsore so no ye besre kwa ye ho sensem sesi abokana fa so de etu okoto emukum ya de hye yi no sesi antosi ne boy den wa Ghana o aya akofia bisa fie why de ade to no aya bisa ntosi no nko sika efiri mu ba na yesen omo kire mu enkoyi ye ne dan tomatoes no ne yekua ye nsensem ne ade no ye kosei na de asie no ye behu kwampa be fa so yekua be tutu ne ye titiru kokua kuafo no ye mpese o mabam bebuo ne bedu baabi o betwa mu kokoo na guo na o mo de akoma galamsefu akoso ase Ghana nsuo enti eno so aban hyehye pa hodo de agu akwan wo peso de boa o man Ghana kuafo no titiru no kokua kuafo no enen nso mane wure mfi na onka ho asem se be ya Ghana de hye ahodo a o mo wo mama musikua no mabam nkobuo na omo kaka se yakure ye nu ye ho se be ye den be ye kua ba ne sa pe beto ajeje mu no bi akon no biu no men ye bebre pa because what office na wo ye adwuma wo ye den obepon be didi chama ye tititi hey ye nya asode ya ye kwa kopa aduane ye di eno ye de ba de emfiri nwram na e ba enti ye besere empirifo mani ko ho endrada new makwala mempatem abubrushi omo ye kire
Sadia way idea back one. When we said nonsense and penny for person yet development be our marketing ma, never the phone bufu, no more yetre. Do one and no more yarding. Omo ye hon says ye pe. Na I say mama a good no and watch the one. I didn't know yanasa. About versus I a marketing jet to me. MMC a new Makola company no. Market no. Your best na buying. Omo hwehwe no more down on to 20. I just say the phone say. No, at can mutia 900,000 says you mutia 1,005. Bosome. Apataba kwa kwa baneti asiye. Ada apartment. Minim ho. Mom tunton pempran ni ade yi babia new market mokwala market. Apatana moti asiye ne 1,005. Openi na nipa adwuma na ya bosumo nya sen. Yei, omo kirem so a edu ba bi kura na ebi kura nwunu. Ehwo ahoba monse bedu ba bi a emfa ahunidie ho sensem bola ne ade omo mfa. Na wo wie wo pese wo ye business na wo renda no wo mfa sika nhyem ba wo returns wana kira wo sa ye nya business e wo mla ye mfa sika nwudam na pese onya so mfa so you won't get it your best le adwadifo ne so mo mpa de tentene Ghana man pani mrem na ono wo mu ntenase na sa apatram tete ase no sa anyi pese wo boa na mo ye market no otramodern one nso a mo kuyam be fa so ma adwadifo no be o betena no mo nya o mo yaya I says boa na mo je no I mean dodo oba ko digwa ko tonton kakra na bosome otua 1,005 ama pata wote ase openi na sen obenya na bosome no wanya bi dia hwefie penifo mram na omonyuna dwadifo no because man ye dwadifo no si ntan ya Ghana o man ya komba ya meni titru no yesika sem no ebe ko fom senior ensem we na dem akoma so anopai me pese me do to man pani anim anopai wakasa papa wodi curating state of the nation kodo anopai wadi nkomo papa me da se besma kadu se man bize bremu kakra na fe no minti wanopai Mr. Hitman, we dey men come on etiawa. Me kwama ye nuanom enkwada na fe no ma wie school a omo person mo ye bibi no. Se se akwa se a trend. Se bi obi person okosua de pam kra o so okọ fashion school. Obi person okọ electrician, carpenter, mason. O say me ko technical university ni nema. I have couple of friends o makọ technical university. Omo so mo kosua electrical engineering. Mr. Hitman, oh my wiring mama keke no. Or the flexible wire. Me saw me TV and a power just firm. And they make catch young ladies, young guys or messages when they say, Uber so and dibia. Come master Obia was you Juma 6 years, 7 years. One point or experience or year Jumano. No cost you a Jumano 4 years. And not the other chance say, Bia, who cost 6 months be, I could see how I poma dear. Uber up poma de papa. Eti omo more than yama online no ubozo be wan de kama shepe online be order na onfa adene me on hwade besi eti anopai kakra me ka kire ye nuanum kuma ma ne mema no mu wie titu SHS JHS se e bia be so usua sa electrical engineering na men ka se wakosa 3 years akwa electrical engineering na technical university bintia no ano me wo madam fu bia de ne ko ECG wo so awi okwa attachment ana omo board bi omo share light TV one omo so onkoso o de kwa no ho ana mze maza kope master bi di na chi o book mu di enfa o ye oniama ye o bookum we ye teacher na ko teacher trainer I don't have any problem with you but dia practical crafty any kwazo ye say book your education system no so I say no chiwempo the other ko pass exams no yo enya de oba be implement e wo enipa so the other ko pass exams eti Mr. Hitman afutu kakra me de ma minuanum kuma me wo faasefo eni se upese usua adwuma bia even aside say we wa brand won say mako school we mako sua we no me se open master bi di na chi 2-3 years bi ebe boy Mr. Hitman yo Kofi Brahma wakana una minti you and pay 106.9 Johnny live on Facebook live on YouTube ba na won share link no ama ofoforo bi nso atumi ahwebi anapai Dora yeje waje ede the message aba kana wu ye kire ya dwen Dora messenger wodi aba no ma minti wa anapai Alaji good morning say good morning bibi aboko de ya mi adome ho ye Dora de ase Hitman enne me kana wu asemasi enu anajo Uber driver I a friend Frank Boache akron 4 tries on mobeje ne car free nze munu say you got to a time na kroma say odo car na ma no ma attack no ma je o car na Hitman nyame adom akronfo na ntimi anje car no ba ko timi di key e wo ne na tikosei na Hitman
police ni ka chen say uncle you can hospital no munye do munhwe no non-G police report emra Hitman dressing on my man on mujini 50 cedis and then he hospital opa on mujini 50 cedis no my dressing man and no problem na sign police report in the man medical report and the sign man no doctor no so original 2,000 Ghana cedis and sign out the signature atoso coffee some the okay bibi nya clear Emma me or the police report echo hospital ho so mon sign man medical report say police for na request it yes now they are call hospital no ma sign hospital na best sign police report na say o ma show okay I feel no ma for that case yes insanity and a doctor na say and sign na or den nsabe so pay ma sign signature no wa sign keke no onto ya 2,000 Ghana cedis Hitman this man stood there obi ono akonfo attacking no mo pra no na wa ba for ye can say medical report keke so be sign man no no they come please for no uji ni 2,000 afi de ho no oni doctor na bageni and a doctor na say obeje ni 1,000 cedis no say only 1,000 cedis na scale kura ni nyina 600 cedis doctor na so onje wan san yen ko tie voice ni mra okay Johnny live on Facebook na fe yen tie voice no yeah mo sha clinic ni okay me did from Boachi me Uber driver na akonfo aba attack me na nyame adom anya omafo aboa me e was stadium me gate na no na nyame adom e ne omo aba ministries police station na ya chi e cars ne bibia gidigidi ni nti ba ko di key e wo nti na ba ko so stamp me ento omo anti me anje me car no se wawo nyame adom afo be group ye na ya chi omo di aba ministries police station na police officer no wa no ma me police report say me fambra embe ye dressing me do ye no dressing no omo ye dressing no mo so meji 50 cedis no problem afi doctor no see obe signing say obe throw police report no so be 2,000 cedis sama ne doctor ni see obeji that strength is what I was saying the last 1,000 the man is 600 in so o see that bi enye say bia me kiteska wo mi ho enye say me kiteska doctor ni see obeji 1,000 from 2,000 to 1,000 the man is 600 o see that bi police report ni Uber driver dudu ona ni me say what you say enti minim o man ewum police ni asuma me say me beji police report nra ya address ni material video fine card ya Hitman yes anya say me na me bom trima ka video no na that Facebook page no so join your live na fe won so bra be hwe video ya ka ho asam kofi obi a wen hu video ni bi ate voice you radio so and anya me na me ka Hitman if a doctor is boldly charging money for a job e was so ye ejuma e was so ye charge ya then I think say Ghana police service also mu yan adwuma they need to follow this case we also mu follow no mu yan adwuma papa Kofi Anka say be follow case was Hitman we can't live in a country whereby say Hitman saka say shunshum ba na ma checkpoint adosu bebre wo krom ha and God bless Ghana police service so I'm making sure say checkpoints adosu wo krom and if say police need checkpoint na say asemasi na police ni na bem na wa de report am say Fako hospital omunye dressing man na omun sign medical report man na ye charge you 2,000 cedis then there is a problem we live in a country there is a problem Kofi me that say ora Samuel Kwadwo akwa opani ana pay won so fa mic here me say na dream mu nyina wanda adwuma ho donti opani wo brenie yankoi DJ Hitman Ziggy B Madam Ziggy meton ka che me so meton ka che o tie for some afio almost afio papa yeah sure some afio me ana pe o kana wo ma me o kana wo ma me it's a brand new o ma me brand ahi me mouse ma ba ko Hitman 1 minute me pacho me so sima ba ko opani wan ya me ma 30 seconds kra brand new why okay brand new more da say Martin o ma ro say me nka santimenkasa Hitman ana pe me buafu now 1 minute na de ma me ne die swa but we me buafu no de ma me wrapping up na me kan kakra bi de dikan no inshiraba edika ka masam ni bi Hitman me kan ewu no Hitman esema me hu de menka Hitman me see on Ghana ha impanifo no both party A party B party C party alom de adwin e di agora na Hitman hwe say first na your registration musi bibi e de den fingerprint den after the musi bibi the biometric aba
mo ka say Ghana card me ka say Temana Kufuor so Ghana card ne say yakokoye Ghana card e ba be ma adwuma sana Kufuor me so say Ghana card yakoye ene de be hwe so ya ma adwuma ene etiko dai ene Ghana card buy Ghana card no NDC buy no mo say Ghana card ne abeye no so we Ghana card e confirm bia because say digital ba Obia digital so Ghana card no e be ka driver's license kra no ni na Ghana card kra hiem muka say Ghana card bibia tino snito danyo bibia baba she Ghana card mu te be akra no Ghana card kra passport na be Ghana card yes na mo kan iti aden na de bia no sebi ye mu amu ma ye chop money o ye hustlers no ye ba ye break akra na sebi Obia be the private work ama ye adwuma se ye so ye di ni ala yes ye ho ne ye didi no sa break akra no so mo mpese ye be use sa bre no aban bi aba na se enu ye fa no se create loot and shell me hu de menka aban bi aba ena oba ena go and register this go and re-register this it don't be so much say na senya ye sign line kokoye sim registration no and I don't know service our database na atonsuo man na what are they telling us? It's very sad it's very sad yo must them say na say crowd pesim kra MTN office kra uko jam office kra so ko pesima masa lie won sa no frustration of fam no bi aba and I go and re-register something it's almost so much say Ghana had this database enya djuma na o de enya djuma kra some Ghana card it you for Ghana card database for re-register sign man man ko Ghana card dey me so me number also Ghana card me register me number also it's our database because Ghana database I'm catch say ko register the name say dem Obia register bibi you everything you name no ni kra me kwan no me kro mo kwan no enne me ko for kra wo across so kra say zigi da bi etio won say how to across so get kwan keto o na say across so aguna so edu aguna saba aguna nya krom odan omu na etio na so wan kan mo kwan ho asema nye it me sre mpanifo me sre mahama me hu say wa bai die ekwan no some kwan no mo ye into mo jump mo to protest bi ko ekwan no so across so from aguna so aduro to asane baby am now see me fa ho to odobro ni junction no into from across so aguna so aduro to asane yes rampere for sa kwan no yes mo asphalt am fa to aso my hitman e brand new into am fa unsi mate me that say 0593406565 0534050199 and I pay ukana maje ejo so DJ Hitman apombo kode me pacho me hu ya papa pa e fro say we ya bra kwam ye fun and pay the mo jeni town ma me ti wa no pay Hitman me kan we ye Ghana ya kwan edi kan poku asitu amasamai up to now we are quite cover 4 years we etosunium kasuatu winiba and also almost so sa and also me ensa adenta ede kododowa Hitman enti say den kura na empani for omo ye ye besrom ya kwan ne die ya kwan akese nyina o mataka o manso so no sa eso kwan still omu yeda nti Hitman de yesrem penfonso omu hwe na se ba kumpa omu wie maye Hitman meja wa obintu asoma me wa yo me da say maje ja paje fro say chat I mean ti wa no pay Hitman I mean sham na edma pa mo bo Hitman me kana wu ne say Ghana yi ya friends emla shebedwem for yesle semla no mbe ya to ho se amamunu webu no okwa owoso ba edwuma a oye no o ba beto aso because come the yampuntu dwuma no enye NDC ska enye NPP ska a chese so bi yampuntu dwuma no oja ho a o ba ho a wo so pesa wo ya wo de no yesle tax ayetua me nya sure say almost ministers na your friends MPs no mutua bi a mpuntu dwuma no sa ba ko ye na wo so ba toaso nensi ni ehu say ye di kogu nti yesle me kana wu no ho na ewo omo nhwe ho yie mayen Hitman na me sham na eduma pa Nyankopon anka onso ho maje yenya pa chef say cross yenya no cross ma minti wa do pay me Ghana from so sometimes me join one me to
nti yɛn bi si ɔde yɛtɔ manga na ma yɛkɔ hospital yɛnya mpanda do wɔhuni teacher fo wɔpɛ mba wɔhuni wɔhwɛ mu wɔda yɛ kokofo no wada na mnyɛma nyina nti ɔbɛsa sa Ghana sika yɛnsa nkɔ register yɛsim fofo yɛnyɛ registration bia wɔpɛ wɔka sɛ yɛsim obi ade ne phone bobo game dan no de bia kyɛ yɛtam kakra ne yɛnwe yɛmi yɛn yɛdwuma mpɛ sika Hitman obituary right me da se papa good morning. I want to jama bia woko. Nana ya me hu ya papa ma me tio. Jama the kind of woni say across kwan na mini pane e kan ho asem sisi na chairman. Enye fe jagro na waka no. Me hola na me free. Me free state region on side. Chairman. Ube free poku aso so to ma. Na me say contract na o ya asama ka to across on me say ma ya papa ma ma ti na pa we ya. Me ni so station di uti pa. Chairman, say contract na kan adwenjire no. Chairman why e kwan e kwan ko nya be 3 months na kwan asati tutu. Mo so la mo so ma o yiniska. Enso mo ya de mo nya de yi. Wo de what is kara ko di o. Na nye timanfo no a ye de ka fa so no de tete ye de ka nko se nye za. Ene so ko bo so kan chairman tin to on ma. Enti e kwan ye so bo de ma konta mo fa ma konta papa o mo dwo man ho mo nya kwan yi. Because to me ya kwan na kwan 6 months na kwan ti tutu a. Na wo ba no peni ya so peni se ye. Chairman say ka dia mo so mo ko chairman en ko si aga. Ya free ku for time ya yes abepim ne aban bia ba plant ya mo plan card yo me ududu mu aban fofo ba obakata ne so nye isan ko foforo ti de bia no man ne bokasa en fa so bia ni so mo tutum no mayi because chairman de mu yi me so da ban fofo bim na o so bakata dia o ye be ne ene so nya papa o so be foforo de pasa na be bia nso nka nya o Ghana o de be bo be bia be no na ya me da say maje. Good morning, Hitman. Good morning, your friend say. I'm Dora from Christian Village. Mami too. Hitman, me so me kind of way about rent issue. Okay, ta 1 year. Upe baby di usi at ferasi or G2 years. Imagine so we a student who koye service. Ebia upe dine around for 1 year ferasi or G2 years. We say no there is stress rent control for money. No more baby found MIA. Hitman me that's it. Yo, but me da say also what to me afraid. Good morning. Good morning. Prophet and Saturday. Thank you. Yeah, Dibia Kasa, why are the pa? Think that some king, but after so, Sanoma, me banoma, brad noma. Yeah, oh, so obey ye, no better for fra. Ghana for me and Cassie. There's a sin now, Cosono, and you, think Cardinal, what you know it with our day, in Moby. Opa, Mammy Mobonoma, no, be a friend into office. No, me antate. Me register no 209. But woman come obi offer we from some like woman come obi. I am a friend to office. So dey mu me sin no man man. Also o ma be san foforo. Hey, am I ba ko ni fa to mi nanom. E ji so be foforo a e ye hwe Ghana card o ko cha 200 Ghana. Ni ye to you fio. Dabi, numbers. No, thank you so much for calling. Good morning. Good morning, Hitman. Kofi, mama, meet you. I'm out there, Mami for birthday, Kessie Emma, Zaida, Star, our precious fans of DL. Hitman, you penny for no, papa. I didn't think I make us. You need time, Emma, sim registration, Biabiomo. Hitman, share. Even for one empty office in Port New SIM card, you bet you 50 cities. 30 I say. You bet you 50 cities. Now what's a lie? I want empty office. Share they be empty office. Lie oh. And I say other networks no. Lie oh no more. And you say we a grow sooner. E be obenya similar back. Hitman. It's a penny for and away. You to sumion. Auto prepaid Hitman. Auto 100 cities. One first who news auto 100 cities 1 month maybe. They say auto 100 cities 1 week. Nah, sir. But me that say. Good morning. Good morning, Hitman. Patrick Froze. Your family Linda make a free of alcohol. You Linda, mommy too. Patrick, me can no say. Let's say save service, save February. Not never home fan. But the make a buying hospital. Baby, I no one come. And I'm not transfer. I'm not in pan. The family hospital for somewhere your home, and also a government hospital. The family could do what you see in pan you hope. The transfer for Amasama. It man me banus
afei ne kɔduru hɔ no yɛde oxygen ti akwadaa no mu to ama sama ɛka me bɔɔyɛ no na sɛ anea bi nti ewie yɛ mpokwa na sika me de betua akwadaa no ka ba fi mpokwa na yɛ de ɔbɔfoɔ ɛna da na me frɛ no na me di tu n'anim ɔno na ɛsɛn no me 100 cedis na me de so de baeɛ ɔmo zanka sɛ ɔmo bɛsɛ saa bio ɛka sɛ yɛn yɛsɛn card no yɛnsa nkyɛngye no bia me deɛ meka na wo no mpanimfoɔ no nsɛmhunu nko a na ɔmu maame mbu sa sisi akwala ne ho te sɛ sisa deɛ nyame adom ma bɛfie but after show no na wafrɛ no afei mbua bi a yɛnso yɛbɛtumi de aboa no ne yɛahwɛ ne aboa why mate nti after show no frɛ number wei a why okay mate me da say good morning fine morning Patrick Frozen John Kwasi me from Tema alias Aputo wo breni yankoi nyame sha wona di mapa mu yefa any voice am boss say am 2012 e bi to me could you imagine say my wife on him 9 months na obi be kun to kwa ofie na me corporate station for report na mama me form say me call hospital ka koye doctor we ni bra me call him doctor no so be give me say the wo mu ye we nu anem that dey let me nim say hospital ka police for wo hosta me ye dede wo ho sa me so bia wo sa asem no tu no call ye dede me ye dede no police for no ba na ye be ye no ma san na mo me ka yes ano a let me was cow after that mu sign no kra mu so be admit me wife no me say daddy because I dey me hu no ti me yi na ba na bita no be we say kwara no anyi say wo be call hospital the police ni more form na say sign no so be ye dede Abuto wo bra so final caller maje Yeah, no, Master Hitman. Arrivals and ope wedi anke kwaja wo breni yankoi My brain basa many ajepa nipa tie mu. Da nyame ase. Na program we me bɔ mu abaso. Unse bibi hia wo so na unya baabi kan na wo ho atɔ. Me wɔ nkitwa mienu. Na edi kan mesre aban. Ira Hitman. Baabi a yedu no nye sɛ obesisa edin ɛwɔ kotoka anawe. Me kai sɛ President Mama ba first. Accra Sports Stadium, na President Kufuor de ato Ohinidan. O se sa din no. President Kufuor Jubilee House. Mo se ka mo de be portrait NDC aban. Mo ba na mo se sa Jubilee House no call Flat Star House. Nansen a wo ba ye universities 3 ni na what se din no. Na ne ye me ye wo mkura ne yewura apiamenka. Ono a wasi ni school. A odini din ato so. O se ma se sa Sese kotoka we ya omo ye no omo na ye hu ka omo boy sese hospital ye nyampa ndaso afebio sese oman no emu ayehu ye nuanom a ekọ bokina ye kunkum enro ya afarufo ekop ene so amanfo akotware won wo ho ye kwa na ye ba sese electricity bills na musi na nado ye bonsam na brisu na me to 1 million 100 Ghana edi me 10 days Ina mu se mu bama afra bofo mu beji ye no. Uto 100 Ghana 3 days na asa. Na omo de kwa kosi meter. Mimi use old meter. Eye tu na mu atum 10.9%. President Mama Ghana for bro. Omanya ye tue binum ka 700 Ghana. Nti mu beye ni ye amunye ni ye. Right. Mi round ni am ye. Arrivals here da se papa pa wo ye final caller yen to me emfa course biem. Bismarck adu say yanko answer or penny abram. Yeah, corner there. I don't pay my yanti as a Jamaica. Ubedi mumu. We beam ta for so monitor. What in car? Maintaining casa na mechiano. And then weekend, Friday, one of the Ginidi. And to me body in Jamaica. I ought to me you one. Menamba is yes, you pay. Oh, yes. Oh, I don't know. There's some maybe person channel says sad you know when you free so over to you. To Bonidi and Jamaica. Mama Priscilla
odobroni obedi momo ane ne yaji tum ene na yaji tum na dia wo keka dia enje market wo ya dem body ni friend Michael so you free no sokra ene we dia mama odobroni ubedi momo esi officially ya launch said no yo nti ya no person bi oni mi number mama ni mu number miss entry eni mi number no Eya mama gaza di oni mi number no. Be miss me be entry. Eni mo number no. Enti say see me be so a. Yes. Mate. Miss me be. Mate. Ora some akwaja kwazigi bi papa yi anadwo nyina wonda. Open fair na yenkwe. Hitman, me won say ko 4.20 bre no. Ya bre ne ko. Iti me de bia bre no. O ma mi ahe. 30 seconds ko. Oba na mama no 2 seconds kura. Me hold down mama 2 minutes for how. Open ni nyina na obre ko. Okay. Angel, ubedi momo. Ni momo no madi bua angel ho. Nti dia wo ni me kan me ya adwen. Ni mom sinya ubedi momo no maame odobroni. Enya sa. Aha. Because momo angel momo ni dem adibi. Nti me so testify angel ubedi momo no. E be man 10%. Na de 90% la. That's group. DJ Hitman. Yes. Me kwade de me da wase. Na mom no me de say asema me kan no. Ofrefo ba ko atimi afres asema na me kan no. Nya go na me di. Na me kura na ka me de ohokwan ni kura so ka ho. Asama kese na se ya no mo ye kwan no. E kwa asama kese de na se ya. Mate. Tutu. Se mo de ofa so. Mate. Ofa so. Da bi entwa me so. Enwie. Ye ni bre zigi. But I got 10 minutes, 10 seconds. Okay, quiet. Iti, yes, rampany for yes, a quino, yes, Roma, ya bunko to your pamucho, your palm and penicho. Yes, a gross hedro toward her. Odobro junction, I asani, Odobro junction of Asanino. Yes, Roma, woman at fat. And one in here. Okay. And one in here. You. Now, Michawasti, Medasi. You, Mate Ziggy, Medasi. Kofi, yako na fe sami bi mpra chukra na. Yen sorry so. Kofi, fama ikina na fe yenko. Nyankopon ya okese ontu nkwan nem na oma bibia nko so tote ma. Amen. Umayo. Bibia boko de yedurade ase. Umayo nyankopon ya ne kese. Hitman. Medinti akese be kwama. Yaye maame odobro ni sisi ya de ma tuni din foforo. The show lady. The show lady. Okan oyo. Osine bo no okan oyo. Hitman. Nyankopon ye mama kese. Kofi asama wo kano. Sama ma wo sia oye no. Ona so betumi aye. Osi ade yo. E na osi e na obeye. Waye bi pen. Na dan da nyina oye. Na enen sankyerene wo ho. O sa. Enen sankyerene wo. Ene osi nia mu bedi nyina. Eda no so. Okay. Munni problem. Enti ene ye hwe nanim. Ene so ye Friday. Ene so bosume so aso. Ene osi ene no on man ne man na kom. Ene Friday on man ne man ye de. Ene na kom. Ene mama ewo nyoma ye pa. And mama odobroni. The landlady, East Legon landlady ba akope. Ghana for nyina emema maame no. Wasi ye ni problem. Mate. Nti Nyankopon ye ne kese. Sene ya waka no so oba be ye nam kwan so ba no. Nyankopon sira no. Wanyanti akura se nam kwan so. Me se wa frɛ me. Oh, I see. Wa frɛ me. Mate. Wa frɛ me se nam kwan so. Nti I'm confirming it. Ba no be ya na zawia. Ontondru say 11 me bot 4 be body na land. Nti your point yan train. Yes sir. Mate me dance Kofi. Edi etire. O si bibi sa di etire. Yes sir. Azakaji producer Ishaba Kojo Samebi. Kojo. Senior ya breko enti yemfa na aseme. Kojo asa what tone down bisa no. Oh yeah, ini nyina ka dwuma no. De entia mai de ne say, ehun say ya bre no kopa en yensam kaye mu no. Edu ba bia mu invite once na ba fie. Fisade a moye no. Ebi o wa na odi obi ka o. Mo be ye ma after show amanfo anya course. Ntade wo na mo ya aya amonwina afoforo. Ya menka mo ho pa. Ade a moye no be wi achi na amanfo anya course o back door. Enti mo hwe ni yi. Ya menka mo ho. Na wonim sa de odi ahwede ba fie. Ono na de once na ba. Enti me de mi tumofo. Mo wo fa no me ni kiri mi anyina. Me nyini pa. Ya menka mo ho pa. Wani chi. Mi anyina. Isinia me so so le besre
Ghana man penny ni ma hodo wa ha o man no said the yaka no o muntu ho anamon nim say dan yesi ne dan mu nya da koro no betumi de aye nkakra nkaka no ntu ho anamon nkakra nka na yankopon enka no ho na de ye de ato nanimu no otu ho anamon na me so na woda kese ye kodi ama eye Mr George Kwe Mensa dodoa e friend say eye Kwe Nana on Dubai na we efri ono ana wife ane den e de Charity Esuman ne mo friend nyina wa mo kire mo do ne pa ne eye senior man na wo denti twede ampo yankopon wonye ne kese pa de pa bia ne kukuamu pa bia wabo no twede ampo yankopon e ma no mrem so happy birthday enkwa Mr George Kwe Mensa dodoa friend say Kwe Nana on Dubai ya misha na woda no wonye ne sronko na ne kwakuram ekọ ediama me wafasa ne den de Mr Abed Fofie wo hu kafo ne den de onyema afriye o se yenka kire o se ne eye wawoda enti obọ mpa se twede yampo yankopon onye osronko onto nhire nso mfangu so mama wade ne nyekra behwe kukuam pa bia wabọ yankopon ontie no onye wakoma so ebisede nyina emfa ema so happy birthday ekwade ama Mr Abed Fofie wo yankopon edi afa ba kwa aka mfie ho ne ho kafo onyema afriye na o se yemfa wodai emfa mo na yemfa ncha kese yenkoma DJ Salty ye formerly no ye adwuma o Kingdom 107.7 FM na wa cry see o Waluta FM o so o tie adwuma die ni pa ana ma wofa ase ba kwa so ashaman ne den edi Jacqueline Asante itia no pay ndi echi na de show mo ashaman nyina ko je yakọ an after show mid morning show na eba yeah sure and I wofa se na eba na oh say dada na ono na eba mama machi o bibia woko de na yeah sorry a wo de ye kurakura mu ba na asem bi ha madwen kakra komem way Hitman Obia pa usum da I mean sorry so and jo omo me kakra na afa na me sorry na me busa na asem ba ko mema mienu na wo wakwa mu ba ko ba adwuma wo mpam yie pa but won tua ana de otumi tua no so won ba adwuma yie wo mpam omo mienu no ho ana ado no pa de otua no Mr Otua ana ado no me da say well, thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest. There's no one to say goodbye. Yo, Mario. I dear call social media and the show. This Macadu said, dear call sports. Executive producer, Shabba producer, maybe from a Hitman. Good morning and enjoy your weekend. Ma chérie allez lolo, ma fraîche allez lolo, mon goma allez lolo, ma nana allez lolo, ma gadi allez lolo, jarabi allez lolo, ma go allez lolo, ma coro allez lolo. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Adom ne ahuma braje nyankopon enen so ye da fofora wo de ache wo busua wo de ache wo ma ene monyam nka wo din papa enen so ye da fofora me no wahia agenkwa ni hope ba clinic mo de hia mo ade nyina na jamfinie sa brede e be base ya no se me ne akwankyere papa ne nam nyame firstborn agenkwa ba a woda agenkwa ni hope ba clinic ano sabre ya me no kasa kofa bai wa ba be ka me sa ofidua mu ha na papa ba se dia na ba bia tedin na se obia twene pen ni paper obia de do twa kwankyere atwere de wo twere ehon ne ma o de be kwa kwekra bom a o so de kwa kwen na de atwere na ne o tu anamon so ba so ne o tu anamon nyame nhira mo papa mo amutu anamon ba ye nyina awurade nhira mo nyame nhira mo pa na mesira o bia na o tikam na o pese o fa number no na usi fom a twa number yi ansa na wo si fom na efre wo de tam bia be fre papa bia no onu bedi nkomo na waka ho hawo ade a kire no number no eye 0244 another 44 15 82 0244 another 44 15 82 and afa 0531
54 88 23 05 31 54 88 23 mesra wo sɛ number yi otwira ɛbɛboa wo ebia na da suom na ɛsoro aka wo ba anaasɛ wo na nketenkete akyew ho na akɔ frɛ no aka kyerɛ sɛ wo problem agyenkwa ni hope ba clinic 24/7 me ba kyɛw yɛ na da bia bɛfrɛ bia time bia no yɛbɛnya brɛ ɛde ama wo eti oba yɛbɛtumi aboa wo na wo so watumi ayɛ nhyira ma menkɔ papa nkyɛn na menkɔma akwaba na ɔmfa mpaeɛ ɛnhyɛ ase papa mesan mo akwaba bi na wapɔ te sɛ yi abade na dawruma yɛda awurade ase papa wadwuma deɛ ɛden kɔme no nante kakra kura kakra afa me ho na no ɔden nti ma adwene sɛ mentaa amene wo na wo sere na menso papa mbakyɛw de fampa yɛ hyɛ ase na yɛ hyɛ ase Everybody don't for a to a major decision to him. Was there 14 to save the money and better frame from such a that was an ATF for you had to come for the issue the animal. And when you're hinera and I pay and I will be and you may do me answer, Nimudia, Eumuno, the Amunum Jesus, when it be a dream, open your, and that was what I'm saying. Amen, amen, and amen. Yamin shout, papa. Sɛ wabi kwai dia ma yɛn nti wɔdɔfo wote yɛn ka agyenkwa ni hope ba clinic ɛna yɛn otwetwe nkɔmɔ no yadeɛ bia di nipa bɛkɔ asama ado no woba ya so yɛ awurade bɛfɛ so na yɛtumi aboa wo sɛ yɛ honhom mu sɛ yɛ honam mu no wo de bɔmɔdan ne bra na yɛntumi ɛmoa wo na papa yi abasobɔdeɛ no deɛ ba na ɛba aseda na wo mpɛ ne mmom ayɛyie deɛ wo mkrɔfoɔ de ma wo paa ayɛyie nyɛma deɛ o nhyira ɛdeɛ nipa korɛ ɛsɛm bɛni maame fa bible no mam bible nyɛ dɛn bible ɔnyɛ dɛn wei so fa bible ho dɛbi ɔnsɛ biribi adeɛ bibia na ntumi amfiri awurade a ɛnyɛ yi yɛba sɛ yɛbɛbie nipa adwene mu okay ɛti sɛ bible yɛ a so wɔmfa yi papa me na maka sɛ ayɛ yie ɛna wo sɛ ɛnyɛ no na mɛka Isaiah 35 verse 5 say Isaiah 35 verse 5. So what you say? Bibia memfa nyame asɛm ni kwan. Enu ni mu a bibia nyi. Eno krepa. So what you say? Send the crying. What be? Isaiah 35 verse 5. What say? O say eno na anifrafo ani bebue. Ti asɛm ni yo. Enu na anifrafo. Ani bebue. Ani bɛdɛn? Ebebie. Na asosifo aso atue. Bo waso asi. Wani ate. Waso ebete. Okay. See what you see. And then to the chile ya be. So one tea agyenkwa ni wopon ka. Obete. Na okre. So when na aframa road na ubenya. Okay. So what you see. What you see. Na de aba. Nti ade bi he mu metimi nkoti nyame asem. Wa branye bibia. Na okre. So what you see. Nti ene se tre na nya adwuma ni pedua na bebre. Matiasi. Nti wani bebie na so sie ni wo so atiasem mo baby I said you can you go for bible you dem so betoto ama ne Debbie ye de bia na metoma me da say hey ubomria nyame hira o anse no ye penifo na antete ya sofo so fantete ai ti say aka obia be say asida yo nyame ne dia Psalm 50 verse 14 ma me bia na kan mam 0244 another 441582 0244 another 441582 yeah so what you say so who na de bi ni woni bo ade bi so a ade bi wa wonye makase meto so aseda ye no me kase aseda ye duabo kase e fura ginya me na hode bere nipa sa nipa bebra bra bo ase nipa bebre no me aka ye de aka ye so what you say nipa ni hunu tie de wase de aseda ma no wa bi 50 verse 14 what say fa aseda afode bo onyankopon na tu ya wabo ade ma ade owo sosoro no na frɛ me hia demu na megye wo na ma hyew animunyam wose fa aseda afode mo he onyankopɔn ne tu abo ade no ayeyi ni ma ho nti mko tu aseda ne ma wa na wogye a ade ne beba eyi obi dia na sɛ no me beba me so ya eyi obi dia papa bi dia kes eni ma bebre na mu wasase so no yade bebre no efre brade na nese saa asida keke ya enye keke kura o na eno no ya nya
dinsusaso brɛ no papa so ase da yo nyame ne dia na sɛ ɔno nyankopɔn dia ɛnyɛ nipa dia ɛna wo nipa wagyata wani ase wayɛ bibia ma obi ameda wase nti wobu afu ɛyɛ serious o but papa dikanfoɔ no na mo ankyerɛ yɛn ama na nkokwaeɛ ne anaasɛ yabɔ meka ne straight bɔn fitaa yade abɔ nipa bebree egyina saa adeɛ no so amane ato nipa bebree yawa nipa nam brɛ nipa brɛ ɛkɔ so ɛdi nkuru dwaseɛ egyina saa seda no okay na sɛ deɛ yɛ nyankopɔn dia no yɛmfa ma no yɛsi yɛmfa ma no yɛne ayɛ gyafa ɛna nyankopɔn so no sɛ bi wɔmpɛ gold ɛna wɔmpɛ diamond wɔmpɛ sika adeɛ wɔ ehu ana ɔhwɛ nipa ntimi fa ma no aseda ne ayɛ no a yɛn so si yɛgya ka ɛdeɛ ho ɛne yɛbɛbrɛ paa nye ne egu so bere yadeɛ bebrebe bɔ nipa so wɔsi wa wansom man no wanfa aseda ma ma man wɔn ne mɛma samawa fie nkɔnkɔn ɛbɛ nyankopɔn kan no so aka ho na sɛ ne papa sɛ ne wa Leviticus 26:14 sɛ yɛamfa aseda ne ayɛ no ama no a nyame na adome yɛ ama bi brɛ yadeɛ bebree nkɔ ɛtoto nipa so aseda ne ayɛ no a yɛamfa ama no no saa yadeɛ a wobɔbɔ so nyina ɔbɛmana bayɛ so tie Bible says Leviticus 26:14 na sɛ mo antie me na mo ani me mmara nsɛm nyinaa so na sɛ mo po mahyɛdeɛ na matamudeɛ yɛ mo kra nwunu na mo ani me mmara nsɛm nyinaa so na mo bu mapam so a me nso deɛ mɛyɛ mu nie mɛma akomatudeɛ abɛto mo nsamanwa ne ɔfoɛ a ɛbɛma mo ani ayɛ samo na mo kra atopiti na okra atopiti wawu na mo bedua mo aduane kwa ɛyɛ maame ne sɛ no yadeɛ ne bebree nyame na de ba obi kura tumi dɔnfo bɛyɛ 10 acres ɛnyɛ afu yɔ wodeɛ yadeɛ ne bebree nyame ne ma satan kwa ne ka nipa enti sɛ papa sɛ yɛnyɛ dan paa ne sɛ nyankopɔn wahu yɛ mmɔbɔ na saa ɔfeɛ ne saa yadeɛ yɛ ɔbɔbɔ so yi a ɔbɛmena bɛyɛ so yɛfiriɛ so saa adeɛ deɛ ɛnya ayɛ sɛ obi kasa baako mmienu a enti nyame ntimi nkum abayifoɔ nyame ntimi nkum ahohom obɛtumi akum mu so ase ase ade nti ne wagya ahohom mama ne wale nipa ɛsɛ nipa na sɛ yɛasoɔden a yɛyɛ ntira yes de hyia bi ba fie bayi ne gu bɔkuno na papa nkyerɛkyerɛ bi sɛ wɔ hɔnom ne ana mo ba mo nkyerɛkyerɛ yɛn na tam biara mo yɛ bɔ mpa yɛn ne yɛteateam sɛ apɔtoro yi dabi o sɛ dɔkta mete a meka sɛ obi fii sɛ nsɛm no a meka no ɛyɛ asɔre deɛ kani kwan sɛ mebɛka dabi ne sɛ yadeɛ o yadeɛ nti woankoto bible no ankyerɛ yadeɛ no a sɛ wate aseɛ memene mu de so wahu nti nsɛm no a meka no menim deɛ mɛtumi agyina so ayɛ nti ne na ama yɛlewa bebree abɛwi ase meyɛ berɛ na papa sɛdeɛ bible bobɔbɔ saa yarewa yi so yi sɛ ɔsɛ sɛ yɛfom na sɛ yɛanyɛ saa adeɛ no a saa nomi wei na ɔbɛmena bayɛ so yadeɛ wei na bɛbayɛ so saa yadeɛ wei so bɛyɛ so anyɛ dɔkta ne de bɛkɔ ɛno ne asɛ yadeɛ sɛ nka mu di nka kyerɛ yɛ mfitiaseɛ no ɛna nka yɛankɔ ankɔyɛ na saa yadeɛ wei amayɛ so a ɔm sɛ dɔkta bi to a wɔnim sɛ wɔyɛ sɔfo okay but yɛba dɔkta no nhyira nka sɛ fa wurade sɛ wɔm nim dɔkta bia yɛ sɔfo wɔyɛ wo kyerɛkyerɛni ɔboa nipa wɔgye nipa yesu bae wɔgye nipa yesu yɛ ayaresafoɔ jesus obi pɛ number na ɔsi fam 0244 another 44 1582 0244 another 44 1582 0244 another 44 1582 0531 54 88 23 0531 54 88 23 0531 54 88 23 0531 54 88 23 Ajenkwani Hope Herbal Clinic me ka wo say egusu eye free screening folder eye free card eye free consultation fee eye free me pa cha wo ba ade a obetua sika
ɛyɛ lab abɛyɛ adura wobɛtɔ ɛna afei so honhom bi edu akyi na sɛ wopɛ sɛ papa ɛmpam no mfiri wakyi na wonya wofa ahodi a ɛno nso akwankyerɛ a wobɛkyerɛw no waa na abɛkɔ akɔtɔ w'adeɛ na wɔde ayi afiri wakyi na ho atumi atɔ wo nyame nhyira wo Agyenkwani wo ba krenke wo waja top talented lawyer ufiri ka so na eba fakaneshi ka osu besi top talented lawyer school sambod ufira kra osu besi top talented lawyer school no usi ya jet siwo kofu yanyi folder card consultation fee bibia ye free ye behwe oje be yodia sunsun bi ne di wachi a ye ye free wachi yama afa hodie agyenkwa ne wo pɛ ba Brian Wow tie din na agyenkwa new hope ene daso foforo woni daso asano sister mame brother papa mebe mo fase tua na mo bla na ogie ebe yodia ogie ebe yodia enu ti mesraw fa number 0244 another 44 1582 and afi 0531 54 88 23 ofra papa ana obaketwe nkomo yebema direction no waba yade bi a ha obi awurade be fe so na yatumi agyew emfa ho ne yade no ba bia odi achicha koduru se ebia obi o ma wose diabetes e wo me so manum no nyina bi enko so ba agyenkwa ni ho pe ba clinic a odofo me ka hye Kristo animonyam se ebetia wakakra bi ye me waduro no mu a wo de kokko cheke obo se ampa se nyankopon obi wo se wa ntene yade yade de papa entumi mo ni nyina so dem na nyese ye betena ka asiatica na yade na ni di yade di ya beda sia asiatica so yade di ya meda ba so yare fo pa papa se ni pato ase twetwe hwe bi o metumi so na o 90 wo ha ntumi ase so sa na so to ase ya na diana ba ko no ya pa ni se be so pana code no si otu ase ha won se otu ase no kwa bi da ho so ho no no a na twe papa jai se bia se wafa oba ohun wafa ye oba sa na se bia wo da oba so na se eba must be fuchiwa asa dia dance yes anansi usni police wo so wa so na oye eba sa na bo so da so di no ba do busa sa dai utumi ga say o so onye bibia na da so papa na de okay de bia wada papa ye izo SB papa ni pe bro a doctor for mo why na em ya say obi ti yankasi a ye kan ne bia ye se de odofo una da ojemu wo de papa obi bema bi tie yen ne bema wa dwunso a emu ye ne ya wono a dwunso otumi se giso de praye wo bema enso ofere so be ka kire obi ana se otu ana mo aba yare sabia no me de me nwanwan kura o say boys young boy pa na 1 minute 2 minutes dabi enso ehya no ho wo do benada se obeba pa no oba betra doctor anim no oba bekbo ni nkuro se bia o problem say na me won ofele me say ai mothers in chair ho guy bi wo honom na me kwa akoto aduane bi enso ene kum madam fo no kala wele papa me dru honom a guy no humi o say doctor we dey wana na me hwehwe no nso ba beto bi to ne me won komo enam so we dey me ento ayi ni wie papa me ne kugo gira nchen wo say da me wu wa mo ami a nam si adai wo say da me dwunso a me be mu hihime edu ba bi no kura me dwunso a gisem de praye wo me be mam nam si ena wo da so to wo si me fere enam so wo yire wo say wo ba no kwa me ntumi ne na wo san kwa dia mo ba wo be gie di se e me ma ne bebre so o ma ni kan ma me ho a o mu ko doctor ne ho a ai wo mo sa so obi wo ko ne ho na nsa na o sa ba me ho a yisem sa me ma ne ko ai se ko ka kire se o be ma ne ye adwum papa em de no kre se me de o ba me ho a me hu ai me ka kire so ko aka kire de o be hwe ni se o hwe liver ni kidney ni nyina ene o me masem ni nyina ma me do ko se papa se hwe mi kidney ni me liver ni nyina ma me ne me be ma no papa me say boy asema make afi nya John ibumani na me isu nice guy o fa susu ni da na o say ko be almost be 6 months ni o tumi ne yiri nhye o tumi ne oba bia nhye ni so obi very na
deɛ ɛyɛ ne yakora ne sɛ du sɛ wobɛdwo nso a gye sɛ opie firifie na ɔkɔ baabi because the way ade ne si yɛ ne ya no na ɔtumi fie ne se no awura Nyankopɔn ɛdeɛ o papa nipa brɛ o what ne o nka na ɔsɛ wanom no nyinaa bi nti deɛ woka sɛ yɛ na honhom di akyire no sunsum bɔne na ɛtɛ akyire ɛnyizinye sunsum no a kɛnuro na wɔnom no bɛgye ne nkwa sunsum no asɛ duro ne dada afa ne wɔnom ɛti nhyira nka Nyankopɔn sɛ ne nyinaa tɔfa bɔ mu no ɔbaa agyenkwa ne hɔ bɛba clinic me first ayi ɔbaeɛ no meka kyerɛ Dr. Thomas ɛne ayi mu sɛ sika bia wobɛtua biara no wobɛkyagye ne biara no mu half me mɛtua because that time no ɔsi de sika sɛm ne sɛ ɔnyɛ sika dabi sɛ ɔn sɛ sunsum abɔaleɛ ne wɔ so a wo sika sɛm wo nneɛma pa nyinaa ɔbɛba to atwene tiwade ase papa wonim sɛ sunsum no adi obi akyi ɔde ne sika akɔmmɔ connection ma bi connection ma sɛ na ase kyerɛ ne korɔmfoɔ nti nka korɔmfoɔ ne yɛ korɔmfoɔ pa tiwade aseɛ nso sunsum na wɔdi akyire nti ama connection ma na wisu sika na wantumi afa nipa na nkɔ adane asɛm okay connection man fo bebree agye sika na ko mo betumi aboa sɛ nipa no ba sunsum na di akyire no ama sɛ si ankɔfo bosia ma ba mo wɔ mo ma obi agye sika ko betumi amia fo adwuma sika na ko kema adwuma no so amena fa sɛ si ama me nya pressure ɔsɛ doctor me dwene ntimi nsi so ejaboa me na ade sika ne kɔma connection ma na wa meka mama hwehwe akyira ma a wode kɔma ne sɛ korɔmfo pa no wadi sika ne wie ne mesi dɛ ne maboa enipa na kɔla ma sɛ ne obesi bi oni bi sunsun na kɔhwɛ amana hye sika no 0244 another 441582 0244 another 441582 0244 another 441582 0531 54 88 23 0531 54 88 23 0531 54 88 23 mesrɛw baabi a wote yɛnka biara no to anamɔ ne bra na wodeɛ ɔhaw no woba me ne wobɛto nkyia why medeɛ megye me Nyankopɔn di na megye agyenkwa ba nso di sɛ awurade nam ne so yɛ adwuma sɛ kyerɛne a ɛsisi na no ɔden ebia na wote me nka ɛwɔ kaasoɔ mpatam wote me nka ɛwɔ nkran mpatam na wopɛ sɛ woba agyenkwa ne hɔ bɛba clinic a yɛwɔ tie top wagya tie top yɛne talented wɔyɛ school no na ɛbɔ ho ɛno nti baabi a wote me nka biara no wode wonya traka mu a no afrɛ nɔmba no wonya frɛ a ɔdɔfoɔ yɛbɛba abɛtwa wo kwaa no ho wode ɔpɛ kɔ a wɔmfrɛ ne ne driver ne mate ne nkasa sɛ bra mate mekɔ agyenkwa ne hɔ pɛ ba clinic gyina ne doctor ne nkasa ne kyerɛ me baabi a mesi 0244 another 44 15 82 message ni bia ba mo beti 0244 another 44 15 82 ye kasa ni nyina na mu read message no ti ye no bie ye no na mo kenkai 0531 54 88 23 0531 54 88 23 frɛ na o how bia da so bia no ene ye enche na ye no twetwe nkomo ohima yetiel papa mpacho anti kokko oso kasa free kaso a osi nani ohwe ade a na eprunsuo sa ade ben na ohu gi se wachichi kakra osi aha na chapa ontua na mo no family na nhwe ma no okay bia be kam anti kokko okay bo modane bla why oba o de ka bia be bia metwa bia ma ko na me je na me ga bi de kokko e bia na e wono a nti no ombla aha yetiel Papa Bacho mata so the message aba. Papa so yin sana na akra na say or yin sana na say. Sunsun bone ne beda say. Say no akra bi ba menim sa. Sa. Onse ontimi kura kan kire ne kunu. Papa sister aba so dia. Na danfo amane na danfo na twe ne ba. Sister aba so dia ba. Ozi anyi nsa na ono de ontimi mfa bi kura na say. Si aboroko na bode na no. To ne be ma ne da. Ne nsu na ba so what you say ne pa no ntimi nyinsen 0244 another 441582 0244 another 441582 0531 for message am dia ba bi mo hwe mo 88 23 0531 54 88 23 yankwai pacho brother Pius so say pressure won so pressure e won so asna ne so wache o me hwe
Omla me resi atodi amano. Ene ntimi nkwa, ne nyina be check ya man. Oba kon so say o asthma na ne asthma no eba da bia je say the oxygen ko si ni so ansa eba na owu. Omla ne yere man. Okay. Se frene ne bae. Me pacho brother Matthew. O se ne bema atete na che yie pa o se papa sabi ayese nkuruma a efifie. Eri ntine yiri gya no ti papa o sere obo ano. Se nkuruma de be se de oba ni nya. O se atete na che pa ayese nkuruma. Ade e de owi ase. Ene sa ade. Na aye nkuruma no nya de oba ni nya no. Yo brother Matthew wasuma. Na oba ni nya no. Yo 0244 another 441582 0244 another 441582 0531 54 88 23 0531 54 88 23 atwe ay ketekete ye twe ma na ay kese okay afom ye de bi ka ho emunya de ye mu amamu ay de na so ma nye ja na ebi ja na ye ja obeba papa obeba on se papa ya na de ba ko ne se obi o ma wachina brew obi o ma wachinchina bre pa ntino ye ka ne se ne obi o ma wonu a ye ne se nkomra pa nso de obi koka ya okoya wa hunu hwinti no na amana ba mabu ba me ka hwewrade ni monyam se wote me nka wo de bra ontie hospital ne din Agenkwa New Hope Herbal Clinic ya hote din no so ese ya muani pa otiase what a wonderful papa mpacho me sister o se your friend Tessa we yo sister nkasa na me pacho me nua bi de Tessa nti a me ka se me sister me pacho o de message aba papa o so oni atenka oyo ba oso oni atenka na me patron oso okunu oso oni ne kunu da sebi oda hot se banchidua o mana mama mana atenka me patron yo papa na mi sha papa oba oni atenka oba me mana atenka na setena den na ya oba me mana atenka dana oso oda hot se sebi banchidua dana wa we oba yo ne kunu ma ade ahe 0244 0244 another 441582 0531 54 88 23 0531 54 88 23 Fresesia na yantwetwe nkomo your tie top ye ne talented royal school ne bon papa bra kofi nso de ne de aba oso ne de gonorrhea pai wa kwa oba ba na de man ana ho na kotoye so ade ase ontua na mo mla na mahwema no me free nso okay papa mpacho nana o se your friend nana o se ne batwa ne ba yetwafo atete akra na o de na ba na obefa na sasiso mpacho so obefa na sasiso obefa na sasiso oba etwa ne betimi akoba bi free by wow okay 0539 54 88 23 0531 0531 54 88 23 0531 54 88 23 0531 54 88 23 0244 another 44 15 82 0244 another 44 15 82 me ba chaw Agenkwa New Hope Herbal Clinic ye free screening ye gusu ye free screening machine abeda so between 2000 ye free card ye free folder ye free consultation fee ye free me ba chaw wo ba dia obetua sika lab na dra obenom na obetua ho sika na afei so pese papa enhwe no onyi sunsum no a ediwachi na ema wawade da bia ntokwa wakwantuo enye yie wabrabo aye basa no wompam sa honhom no so ye motia so ye bosom anase bia maame wata me ba che wonyi mfiri wo a wodi ara ne se obema ase kokoye akwankyere koto akwankyere anase kokoye akwankyere eno no wo ba no aboa ho na bia okase bia kokoto pia wata anase bia kokoto ayia na wakakoto na wodi ayama kedua na ho ato awurade wo nhira papa papa elder o say your friend elder o so woyere na ne how pie how ne say this one who say obeko ene obehwe na akoto gatem ne how a etete ne papa o say atete na koko menkani o say atete na che yie e ma asem o ha no onim say ye normal na say nye normal sunsum ne bi na ye ne sa okay ato dwaman ho de yamano Osho ba kwatia to sa akada kwa ne simbedu o elder o say elder me patran elder me patran o say ya no de buy message no so o elder be sure ba to gatem obo ano obo o so problem pa
Papa, a bit Mrs. No, they had the diabetes. Papa, Fred didn't diabetes here, or sit and tapai, or win sasa, Papa, or pursue jai. Aye. Se soon be any HD said issue. On tons and be. On fan and some more said issue, Monfanson and Monum. On no be. 0244 another 441582. 0244 another 441582. 0539 0531. Hey, Nasa do you 0531 0531 54 88 23. 0531 54 88 23. I'm here direction. Aye, me pacho ye wager tie top. Wager tie top. Ye ni talented royal school no and a bohun. And it is so Accra and Patamo bia. Ufa ka na oba ka so a ka se obesi wager tie top. Wonye si wa me pacho nsani fa so. Abo se pragia esi hɔ no a yɛde yesu mfoyini atare ho kama ofuru tremu a wɔde wobɛba hɔ untua kapre wobɛduru na pragia ni nu hɔ a frɛ number no wofrɛ ni a yɛba bɛfa wo na yɛde wakɔ yɛahwɛ yɛ hɔ wo nso so a wowɔ kaasoa mpatam wote yɛ nka ɛwɔ ebi atakora de kepko so a anaasɛ bi a bɔdwa side hɔ a mesrɛ wo wo nso so wobɛfa kaa ɛba Accra La Paz Kanesh anaa baabi a wobɛsi bia wobɛtwam afa Malam Junction side hɔ no mebacha okase wobɛsi tie top wager tie top talented royal school signboard no wonya siwa frɛ number ya me de to dwa yi na yɛm na mefa wo ɛnkɔ yɛhwɛ yɛ hɔ yɛ number no yɛ 0531 54 88 23 0531 54 88 23 anaa 0244 another 44 15 82 0244 another 44 15 82 papa Prince ɛwɔ Madina wɔse papa we de mesrɛ mo minim sɛ wona abetumi aboa me minim sɛ aduro ne ato mi o sɛ soso mi ama so ɔden ɛna ayɛ mi o me nkɔhwe ase papa me nan mienu ɛyɛ me ya mentumi nyina so Mr Prince wada Roma me pa cho to anamɔ ne bra why na ntumi mmoa when you question na obusa ai Mr Prince wada Roma me pa cho to anamɔ ne bra why when you question na obusa ai what's there be what's in the nine what's in the nine no any so what to amount say no one farmer me hu se bibi di echi say normal me de afidie besi na so ma hwe ni nyina ma no ni nyina e free food e free card e free consultation fee free machine kwa me be hwe ni free chunchwa na momra na me hwe ma any Mr Prince anu si ya ana Charles so wasi wo man probi na ono so si ni sisi Obia afi no wasi wonya 35 years na me no ka sai wasi wonne na yiri hia wonya pagya de kosoro wonya de boss ba ko wasa pagya biem no na agini gwi asa de pa na bi wo no baba sunsun bo na di akiri yes intime masa oh okay na ka 35 years di papa say young boy akora me yamba ana sister Agata ana wase ne papa me nso tie me die ye na wase me wo dominance hona mse kunya again dominance wase papa me problem pa wo me ho wo be behwe me a oh me ya be ba wo bia me ho ofe enkin kanfo no ho na wase wo be behwe to eguma chi a nya sam ketua enofo so die na so be me bia ba me ho a na okọ ebie sunsun bia te kankan go na se papa no wo kan yo wase sent motuam wase sent wase ono atimi dware e de anka twade ebinom se onkoko ene nwura o ma kire no ene o traka mu a enura kire no ba ko bi kura de o kire no kura de o ka kire so fa gata mu nsu na ontin sa gata mu nsu kura ya ho bambo papa wase wa ye sa de ni nyina sere ya no akwankyere bi wo ma papa na ade na ba hu na ana wote a o be ka senye so ade se de o kire no nanim de tie o kire oh okay it was wo bre papa it was that room sa gata mu nsu wo kyekere wo ti bi na kyekere na bon sa leda ni ma obi antimi kuma asase so sa ei wi ase e wo no bibi nsikwa enokre na obi di a fu bi nti ne nipa 968 mesua de wo mo opon di nyame na akire me no ene di minim no di asade metwua firi wo mo no enye easy so when sua de ankwa akira
Say Juma we no. Soon Edjumana, Ubewu. Oh, okay. Bofo, a year no akoguno. Bosom a year no aguno. Moti aye, ensure. Na, who to me I didn't you, Dabby. Or some bra buffo and bass asses, and they be good shoe. Didn't shoot to me be a buffo. And okay. Would you agree be cool? And your mamma for in Catway. Obapecha, Abra, Sister Gata, and I see and one, Obapecha, any papa, means to me how new. Now, Obapecha say, or Pukwasi, Amasamai. Now, what's papa? Hey, me who dear you? Me say, me pant, me ye me pant, ya me yammy menses, and so to Phoebe. Na ababe gu me panty me so me nya me menses ne basa so e bon je ne keke na menchire na already so me ready so ontua na momra no hu se sunsun boni di nachi yenyi mfiri nachi na menchire ndi onkonkoye yo ene na wo question no ho pampacho ba tu gawie ya kasa che 0244 another 441582 0244 another 441582 0244 another 441582 0531 54 88 23 0531 54 88 23 0531 54 88 23 Your wager tie top you need talented royal school no and a bohon or him I intio pampacho ya free odoko o se ne ho ofe pa ye papa domino akwanche na stretch marks nti ontimi nhyen satea onya garlic onchima ka twade mfra onfam fefa so ya busane ya asane tusha na aseso okay so okay onfam kunuma fefa ne to na okay onso ade mu so na tutu ne nyina ntwemna preko okay no onye okay I mean sure papa no obi nso enufu so eno so onfa bi fa so sa kunuma na anye ntwetwa kunuma ngusum okay onfam massage bibia e kama I mean sure oba ya nyame nshira papa na question time 0244 another 441582 0244 another 441582 0531 54 88 23 0531 54 88 23 yetio papa sister Joan so dia ba se ono a wote se enka wo ne ho nti no waye basa ontimi nko nipam nti papa tire na de kakra o ntua na momra me ntimi nyina nkana ne mututu nkana ne senka wo menim kwan nkana fa so ba yisi ma cheke hu ma hwedi di akiri me je firi akiri ma kire de ye na ho to pacho eja sei me pacho o se ne ba yetwafo okay e ha akra ne panti e ma ne ntimi nko school kra eja se mfa ne bana mra na me hwe ma no wai okay ese kra na ye na mfa ma na me cheke si sunsun bi na ato amana okay okay ene na eja se anusi ya o ko yen kwai papa pacho obi the message about say friend abugiri kasa free akra amasaman papa say ne baba o asma waya kra ne nya hoto ontua na mo no mfa na mra wai ene abugiri anusi ya eno antenna wasi aka oba papa bi ena onso so ade abai na wasi wono de onima na before so obedu nima no taxi rank no wasu sana ko dawo menchire na papa de wono atwe aba na me kai de be odi kan me de so obebe hu ayo papa wasi nyame anim no kura anim ni said wasi ju so tentam no wono odwene ho awanti ase on mra me hwa de kuru di ekiri yo okay entino antina oba papa bi me ba cho papa wasi tu anamon de bra ena brother Charles okay brother Charles once me pese me de direction be tudwa ebia na obi age no wanko yi papa ndem fa wo tu anamon bla message no obetumi do text message no so afa 0531 54 88 23 text message 0531 54 88 23 0531 54 88 23 about your text message obetumi dia fa ho na brother Charles enso so ese ofanko barrier na wase na na jamfi me ba cho manonto papa ni mama se eniyade
omu betimi ahwa ama me ana ne on family na ehwema no jo ende na brother Charles wadawroma on say na ne yade bi e hawo no wona anu suja na anu de onamu enukre tua na mo na fabna na me hwe de edi akiri no bo de se nyeme me ne ma doctor se ne kura de behwe fa ko ba bia ope o betom de hia ne se de edi akiri na firi akiri unya yusu ni firi hono mo efiri hono ma ba bia obekọ bia no no betom na me nhira o ene na yemfa wenkato na yenko panelist fo no hono na yemu so form test message ni nto aso sister buru anso so na sema wo kan se wo se me wo choko buru ana se buru sister buru a wo se wo choko na nyame anum ne kura num ni na mienu bia wo se wo nya ne menses enya de 2 days bia wo nya ne menses David on to na mo na me ntwa ma no nye sa ho ene na sister buru a wadaroma to anamo ne brai na bia na wo so ni sister buru na wo sa problem ni bia message na eba na na yekenkan no yese asembisafo bue asembi pono bia na yebebo obi die so na tumi se no amu na onamo a me pa chaw na wo to anamo no aba na yetumi ahwe ade ama ho yankwai pa chaw Mr. Amamo o se ensa aguni be ma ho ya na nsufita bi femu banti ontumi ne ye mfa nhia we are sim bibi nsikwa bibi nsikwa ontua na momra na me hwe ma no na me hwe ma no na ni nyina beko yes yanko ya tam ne ya ba papa bra Frank Diaba osi na yi ne hwerewa aye kakra mfanse wanya bi echo ne hwewa kakra mfanse echo no ai amrai mfadi ngum paen mana bra Frank wati papa situ na mombra okay mo why enti Mr. Frank wadaroma bo modane bra wo so wo ne Frank na sa wo so wo sa problem no a nyankopɔ ya aduma me pa cha waje kwani hope ba clinic ye bie ye proto no anopa no nsia 6 am na yapon anwumre no nsia ye ye adwuma damu ni nyina from Monday to Sunday ya brand be betena menim no ya atwo ba oba menim antimi anka me so mamusa no so now dawjem oh papa ne ka kire me adifu hon ma ka so hunu ye so bua no no ni oni ano mo so mo ko hospital aya mo fa bibi nsi o because unya kwa kan de how fa de enyo ekum nipa onu oba tra kam kra na so ye ya oba no tumi say opa wo kan no anything eno so ni hwei 0244 another 441582 0244 another 441582 0531 54 88 0531 54 88 23 medi ene man nenam twetu ko ho esi beyo mama bacha we de mi bisa ma mi nua be ma bi promise and fail di ni nya pa obi promise na wa fail no obi promise na wa fail na onwale garlic ne nchine adan nchine 7 days bibia to bitwa okay ami sha papa 0244 another 441582 0244 another 441582 Frère papa se si ana yantwetwe nkomo na bibia ntimi anya kama 0531 54 88 23 0531 54 88 23 Pacho Mustafa also onyare na obetimi aba na machine mo de screen no free o okay greater Accra okay obia timi beda so bi okay ye de hwe nipa ye de bo nipa free ami sha papa to sika no ato edu no lab okay ayo lab na ko baby 0244 another 4415 federation 82 0244 another 441582 ye wo wager tie top ye ni talented royal school no ana ebo ho pe enti mu amwo ka so achi ne mpatam ne ko ho me pa cha ufa ka bia besna ko Accra anase La Paz baby abefuru ka no a etwam akọ Malam Junction side obia no me pa cha wo si ubesi tie top talented royal school signboard unya si wono peno afre number no na yaba abefa wo mo so amwo Accra na empatamu na chiri eno so ne ko ho nani ase baby a mo obi a mo te yanka no fa ka ebesra ko kasoa unya furu ka eko kasoa ka che mate na se driver ne se
ubesi tie it up talented royal school signboard unye si wo pefre number yi na yemna me fa na yemfa nko ubeduru on so na se plagiano na se yesu mfonyine ne tare ho a rutram wodo beba untua kapre number no 0244 another 44 1582 0244 another 44 1582 and now 0531 54 88 23 0531 54 88 23 manu si ya ena ma bena enso de ne dia ba papa o se ya bo ya ba yo afefefe nanso ekuro bi aturu nan a wa ya papa ekuro na chi wade enkungunte okay ontu nkungunte ngom se sunsun bi eni echida me man 1 week 7 days 14 days ekuro nbe ba sunsun di echide dia otugum na nkwa ontu ana mo namra abna tu ana mo namra why o se why ma bena o ma bra ene ma bra no si ye no a ene ma mi rose so wono so wo odododio ai odododio me first report yam kokko ye free honom no anke ye kume odododio enti ma mi rose wono so say papa hey problem am me wo se me ni mi kuru hia na so asan twa for me ye konkwese wo se me ni mi kuru hia papa ma se be hihimi mi sa mi timi kokko fa papa na ne ma biem na me dem na ya to ade ha to ha ene me di bom sa enso me ma bie fan na me di akumu a still me twa no wonim se sunshuma wade na obi wo ha no meda ma hu no ba ukunu be ma hye wase no na ne de hye obi ei ene ma Rose Mami Rose wow swati ase ene ne criticize problem no tiso twa na mo ba mi free na chi yo ene ohima Mami Rose ayi de eme ya ha me pa wo ba ne ukunu mla why ai wo de mo ba na mba beto me ya na jamfi wo ba na se me wo hono mo a sha ohun se ka bia mabo bia meboa the problem ne se ebere ba be ma ba ya le sa wo jana yire ho oba ba ya le sa wo jana kunu ho ade ba kwa ya ne ha adwene se wo be ma ho problem a ma me menya yire ho menya kunu ho e bia enemu problem ne sunsun na ye ababa banti bi ba mo be ba montini na onim se ono na de no de koye ne se be ma na afom nti me ye ma na epeja ye na ye kese na no frɛ ne de wo so do fi kora na yire wadwuma wa twɛn na yire na yire mada na yire ba ye wo se ne adwale kwa ma me na nwale ne pan okodwale ba ye pam na se anajo ne tre o de tre gu wow o de gu ya de chen ya ade na sa ajo e ko ebe ya o ne wo antu o de drum eja nam si ade wase me yire da se ade ne sako nam se sako o ba waja yire ofie o yire bosum wale no so aja se nti wo ye bosum yire nti wo ko fa no bosum na sa ye de so wo fa no bosum de ye ne chenje e ne kaliwa no fra ne yire wodwom ba nam se ewra ba nkunya ofie ahenie ai nam se ahenie ne chi bosum no e wale won na ye o kunu no sa wow eh papa brother and their basis here ya de ka kese de say brother and so de ne dia ba papa oso yusu ne kai 2025 papa nipa mforo kai na yire ne magum ya ma o de kamfa alligator pepper bidie no ntwa anka twadim no front side ni nyina ana pa ntwa banji dua ntoke ne no anana oh okay 0244 another 441582 0244 another 441582 0244 another 441582 0531 54 88 23 0531 54 88 23 my last message ye wa ha na fe ye kwakoye na ya sign out na bibia tumi akoso papa me ba cho we wasone tie na we say ye frɛ me atama me na me fi tetegu de papa ebene pa ntori atama me kura de on faka han obowura ayi da horom na no wasie hɔ a papa wase ne motuom woyi wode bread yi ne motuom a wobɛka sɛ mpɔmpɔ pa na aba ba hyehyɛ hɔ wɔn so gya man motuom so fu so a bɛma bia hunu so ɔse sɛ mpɔmpɔ ne ba ɔmfa ne kokoro muti ensi so no mfa mia na pɔmpɔ awe papa mpacho sisu biem ne kokoro muti no ɔmfa si mpɔmpɔ no so ede na ɔmfa si so bɛyɛ 3 times mpɔmpɔ ɛbɛyera
0244 another 441582 0244 another 441582 5 minutes here. 0244 question be another person for direction. Papa, na question we there. Was this oba wo nam na pese be ma pewa. There na obeye. Over there dew. Abai. Honey. Enchine. Okay. On sabe ni papa pa neti. Okay. On fan kan. On fa la to samran kan. Omyale niema 5 wi. Obonso obi be hwe na ato ne ka akuru ngatem. Wow. Okay. I'm sure go to the car but get them say be how. And so na dey o hwe to. Oh, okay. Sabre there. Yebra no be question time. Question back aba. Okay. Anti mage say papa ne store okwa oti ho saa obi a mampo no abatwa. On value get bepem petim. Their friend from Misan. 0244 another 441582 0244 another 441582 0244 another 4415. Ajenkwani hope back na ke we ja tight up talented royal school no ma me so Africa so na ba fa kanishika usu be tight up talented royal school somebody ufra kra na ba fa ka so akai usu be tight up talented royal school Johnson usi ya jet no ejina ma me papa bra ne said ye miss bi church no bra de opin bi a mechiro die won ti bi da e wo wasum obetene wo ntini ye started me ka say ne fura ni be hunu ade na aso sisie ni atiasem so atiasie nye bibia ne metimi aka na ya nye bibia ne metimi dia todwa omo pagya kora na me ka to fom so atiasie if say aha ye kwan tuana mo ne be hu me tuana mo na bla hospital aginkwani wo pe ba wo di oba ka kire doctor ne say wo pese mo hwe yade no echiri mame mami sister bibia be de life ma won so wasibi wonso onye oje na wo man kra bo ba yi de bia waji ska jaja de ko hospital adai so what you see ene wo temenka meto myself from tight up boja baba my number is 0244 another 4415 another 441582 0244 another 441582 and now 0531 54 88 23 0531